nyina etwen wo se wafutu nsem no de beba no wanya bi etimi e de atenetene wa bravo no okay empempi meka kire mahwefo ani matiefo se sa Asem Mpe Nipa yenya transise ya sena e wo se ye de afutuo e de mayahwefo ani atiefo na empokura no womu a womu antie bi kura no saafo yo matie bi ebetumi aka kire mo se ewiase abrabo animu asetena no afutuo sei na metie no de bi adam womu e de bi asomo womu se de beya de wotwa sano mpempi meka kire se ya na wonim senachi achia ntino sayo no ntino Asem Mpe Nipa ye de afutusem no ebebrew orofo na afutusem a mede ebrew no meka kire se ewiase mu asetena ye ba ye no obia won nenso ewiase abrabo na ye bono se ubehuru se obi wabobra kɔ nanim anase empo waduru ne mpani mfie so kakra no obia wɔ ne nenso ewo wiase a wo baaye orofo obia wɔ ne sinto eno ti se obi nenso ne sinto no ene duru babia obi mmereye no orofo eduru babia ya susufa ka ne ho asem efa tu ne ho orofo se de mesia hye no mesu obia woni nanso tie ni ye wobia woni sinto enu obia sa woni mmereyɔ enu tie duru babia obi sinto ne mmereyɔ no enu na me ka chi na anwumire se eduru babia yesusu fa se no yesusu fa ye no ewia se setena na ye nam no obia ni ho a ye nka ne ho asɛm o eno ti ye ka kire obi na anwumire se eduru babia do ka ne ho asɛm no de wo ka ne ho asɛm bone no de wo de ne mmereyɔ esre no no de odi ni sinto eye no no onofo eduru babia de wodi ne nenso eka ne ho asem kira afoforo no eduru babia to obu ase ye kwa ye bai wo bia woni mmereyɔ woni sinto nenso so no kwabrane ebeja ne de ho wo ba beja ne de ho no odi akoka obi de ho asem agu ne ho fi orofo ntena anwumire meka so be kan obi hu asem a eya kan de wo ne kan de wo hunu se wo be kan obi hu asem na de agu ne hu fi a kira foforo bi eno na meka kira anwumire se eduru babia ya kan de wo ye mfa bi nta ho fa bi nhyem nipa pesa epepi no dasani pesa ni nwia kofom dodo noa pesa ni nwia etofom ne atiatia no so opeso ogu ne ho fi ma amanfo nse ananwoma won de won na ye eno na meka kire obi na anwumire se koba ne sa na odi afoforo bi edi nkomo ekoba ne sa na pesa ogu obi ho fi a na anwumire meka kire se ya kan de wayo eno tipoto kasa na meka kire say when you finish talking bad about me, don't forget to tell them the good I did. And notice say obegu me wo fia kan de ma yo agumanimu ase a me de magia tum efri se minimisin to ni me mmereyɔ. And notice say no na wodi agumanimu ase a eno na me ka cho say ya kan de ma ye orofo obi wo ho anuguase a wodi begu wo no wan hwe ye na no kura enim abrantie we na kofe efia koda no abrantie we no osode a wobo ne yiri no hwe we kuro ntimi tua ne ba school fees yo hwe ne ma ho ase bola so eduru ba bi abrantie we na adwuma mo kodi obi nkonkonsa ye yi na di no ebi kura na ntesa abrantie we ne kodi adwuma sika no ebi anentesa na anwumire mepeso dede biti ase se bom so betumi agu me ho fi ewom so betumi aka me ho asem
efiri se duru ba bia nipa mama ne ka ne ho asem eno te ye ka kire obi se obeka obi ho asem afa ne nanso ho obeka obi ho asem afa ne sinto ho obeka obi ho asem afa ne mra yo ho a eduru ba bia ya ka de waye na ka de wahunu enye ye se eduru ba bi so odofo ye mani pantias ye se wo ku nanimu ase ka ne ho asem no na de nim nyina wo de keka ho gu nanimu ase gu ne ho fi no ko tekru akoyina no na nadwumire me peso obi ka ti ase se wo gu obi ho fi so wo gu nanimu ase a eye dan a papa bi wom sa papa no na mpese nadwumire ya wo ka e ma afoforo so te eno te nadwumire futu sema ye de e ma ye nnuanom ye de ma ye papa nom ene ye maame nom ya die ma ya maame no mo dwa so ampampi no mo nkomo kwa akire pi no se boni ne de wo ka nanso oba wiase enya boni nko a na wo bedi o enya da bia wono na no oye o enya da bia wono na etwa ni pati o enya da bia wono ene mpampi no okokoro no bo na ye ka kire se ne papa bia waye ne mantem ho no ne papa bi a waye no abusuamu hono papa bi a waye na adwumamu hono odofo yenyi anu so mpie na nya bone nko a ene nipa ba wiase wodie eno ntie etu obi fo se obi mra yo ne sinto de obeka ho asem obi nanso obeka ho asem ade agu ne ho fi nanso eduru ba bi a papa bi a woyeye a na manfo ebo nsem ma no ka ne ho asem se asumasi yeso wonye nanso ade a woyeye die waya ade ntodofo beka obi ho asem ya kande waye ne kande wahunu na empo papa bi a woye fremu ema amanfo ni gene ho no orofo yenyi enumpie enye bone a waye nko a ene da bia se de taake no eye me modofo passe yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo eno tubeka obi ho asem a orofo o ka bone ni bia ya fa papa so frem omuna asem Oforisuo be ma yanche yetifo de arefo mo na mutie na omo mutie na omo hwe so no ne yankopa ya dum na ne wuko meboa amede me ya photo ha me ya mpa bopa keshia ukwa da bia mtai fasting ya pon do ya de e pon na me break no bia be dia dance sefia me fa bia kama me hu se obi koto dokono ka eye hwiegu na ne yam de ne pram aye da be koto ye otobre wo bi on otobre wo bi ne soma no okay ni pansu din se bia de wode bre no ko ne kate se no na odi break fasting no dia kodun bi jwa ko duni apo ne enen gwana ni pa ba ko fo wodi se adwa no e fi anso do mo ye nsemo tinen gwana ne ename jene ni pa ba ko fo e wo fia so na ana aza nyehwe ana aza de tano no Asante Aboa ona taesa anyo no ana ye libia boga me nwa libia boga na say ya grace ya me ko ya say oba ya grace de di afewu ya grace na di no kana sami yo ba ya grace kwa kuma me ka say ba konchiro ya grace wo ho so ya be ma na aware no a ya hwe akomo babo yie no wa hwe obe haw dinti na wo kan say onfana duane die ni agro ya grace twintwa na kwa mo obe haw hwie we fi aho bia di me dance ya nya asem bia me ka gu na ni mo so ta twe aduane free from kosoro ne mra yo ne aduane die nto bi ka so be poison na wo be fa aduane so na se nkola be obe yehwa ohun se moto bia be si wa oni bi ka pie be aduane like ono di na aduane oni agro o se fia na sofo bi yehwa ifia onim no ya ba pon kwaku ya ko afutu sem na manfo ti o Oforisuo afutu sem na o de ba ma menchia me ame sofo jima ona na wife crisis life mission chia sofo for na solema ni nyina na menchia me nwa bu national so ka na bu national KTI no komika no of America ba woni Billy Wosa bia ya ne obo laju because
sometimes in Hubert ni wo mzo la juna 100 meters na nyasa kuto jana satan no cruise long those days no abu national of American babedu bebia wo bia me chiamia Oforisuo asembu ayen fanya wo asema na wo kan obi timi to obi asem didodo we aye kan obi abeka ne de no ma me raho no aye say you asem de waka masem na hwan na ye sa ade no Oforisuo ye bu se hwan na ye sa ade asema na wo kan ba bia bi wo edwom adwumam asori chese ba bia ya shade won krofo bi am se nyame na ebo wo mo se bonsam na ebo wo mo asem ye na asem Oforisuo men nsem bi wo ho anyam asem asem a wo koka to nipa so no we na wo de trent nipa so won san nan ya na miensan ensu busa se na waka wo de ye se nipa na kakra no Oforisuo de wa ye wo kakra na se be futuo de ye ye tie se bebe yetufu obi afa bi ye pa nipa na ka na waye na wo kote kra ne se ye si nipa so masi kwakulumba ye sei o si wampa ye nipa ko ka ne ko se o de o kan ye no wamfa bi anka ho internet de no maye na mo minwa na tumefu Oforisuo ye woni pa bi wo asem no wonim hu maache anya na asem ba wo bepam coat na show fe ekoso me sit tenant obi akuta ne sika ban dan efie nya wona usimu mie nya na musiye bi be se kokko we de mienu amoko obi afuase Oforisuo obi betima pamasema kotre fiewura hall afrefiewura aka obi ho asema kire no ama sebo fiewura so anya ntoboase a Oforisuo yetimi tu obi yetimi pamo akola bi firi bebia wote yetimi pamo obi firi adwumam yetimi pamo obi firi se bebia wote asolim abrani pano onye hwe ye wo san krofo no omodoso pa omodoso me se de bia meka ade bi betima sey ade bi betima happen obi abetima begina kasem de nyame a nipa o yes ade we de nenso emu sese odwa na be yes a nipa ya on say ya kan sabe mame fanfa on say antoanya mafiri ba bia bekum obi da on say kono di firi ba bia bekum obi da ye ne nipa na nante kode ehu nipa kokoko no nti obi pam coat obi timi kan ho asem no de ahyew yi wanu enyi Oforisuo asem e katu obi so no enei nipa bi the prisoner onima asem no hwe nipa bi agisika bi ne wapam coat na hye no but na meka sa asem oyi de na wi asisi ko no obi a wote sabi ese osesa because Oforisuo se wo de wani to no ma bi ahwefom pa enan nipa mfa no ma bi nche sa akwa enti wote sa na obeti ya futu ya sesa asem na nye wasem nye nkomo bi akura na ese wudi Oforisuo obetimi shata de kote obi adwumam keke onkoye hwe obetimi shata to na tade shine shoe ekote obi store na me na ka asem bi wo se apebia difo ena ne abomofo nam obi a wo pe na mawe bia no anadwo ha etuo no onim to on akwa na wo ka anadwo na wo ko no osuro ba wo pe bia dinti no na abomofo nam because wo ko ne onyanam a edo be ta pebia difo na ne abomofo nam obi wo hono mo a ni nwia bi including nwiafo omu nwia pani bi frabrochire ba na ketwa bi frabrochire ba anadanta mu bi frabrochire ba omu sister bi ba ba ko dika we airport akohia ne kwansa na sister free enkramedu kumase ha no mu amu ofie no na wadesi mu nyina se sister anto ne bo asanfa na ni anto fo mo a dwumadie bi odi show bi sa de beje fenesem eso na ente sa minimanwafo bi a Oforisuo omo ofadan ya omo usi de bia ofa ne sesa nipa ofa asefo do sesa wo mo wade adwuma ne hye wenza ofa ne ko ya pe na telephone su nipa su mazi bia wagye asi na nipa mse cement no ka so on to 10 wa to 5 edesa fane ya no wagye no asade ma nipa foforo eyesa maduabo bai e ma sa nipa no o makunkum mo
menye na osema ya won so koda ho na se won so fa 1 cedi kwa de to nsuo no mu a kanyan nyafo na wu Oforisuo adu time a ye besre obi a wo tie ye so fa Asem Mpe Nipa ya futu sem ya begidie se beboa wo enya asem kwa nya de bia na sese wo betie se we agi mi koko we aye sei mi kuna ye mi se mi ra mi se ba futu sem no hia because what sa na wonim de ntia what sa sese ye kire wo o se nipa dodo o ka nipa gu amenam o se obi destiny enne obi abrabo aye basa ye obi ena ma na abrabo aye basa na nka ni nwia no kodo ni nwia ne se okoposo de ne ko na nso ni nwia na nto ne bo ne mo ye beka sa Asem Oforisuo obi a leader so we ya mame we ya papa we ya nua pani we da adwuma bia no ese so very careful ko nipa nye nipa timi pam coat to the tuni nua so it is one ma wani na obi a obe pani bone asudi be ba so because the all back and wonim na moma na me ka cha nipa se enkomo bi wo ho anya nkomo Oforisuo nkomo bu anya nkomo obetimi di nkomo ne ye di ni wo twam wo wati onipa ne ho asem na wagina na wasan na ja abewati an wasan na mo kan sa sister no onhia ni baabi aso da wo ohun ni baabi ada sofu we yesi ma wi ore ma uko hu ne okay adani ni paswa de swa amene nipa bebre destiny atofom mesira nkomo bu anya nkomo susu pam ko to sheni pawati wote sa sisa mama na okwa fie mu nyam ko fie mu ye tenant wa enko dese no wate wonim ne ba bia na so pam ko to ahye no Oforisuo se wo yesa nipa wo be che ti na memeto yi me yale kura me nzuo na eko dia sempa obi wa ne yare ye no ya ko nya ni nya na aduabo wo dia de bia di obi a osu ye ni so asofom ayeduabo da so na nya duabo obo ye se ensa na kosua nipa bebre ayare a omawu a eya omo boni bi omudi ye nye nipa bia na yedi na bro yedi yakeka ne wonsam ti nipa mfansu ade ne mfansu wiase na sabe mpredua Oforisuo so kan onwa ho asem ne sabe na adwuma bo no bebi oti etu na sabe mpredua so wani me yoda na utwa kecha matoto wia na nwina bia Oforisuo me dase okay abrotia Oforisuo bema me dase me chia yetiefo ene yahwefo nyina se wo hwetwere konkunu mo Oforisuo bema obehu no Matthew 5:45 ho no ese Yakopon krampo no o kire se no one is perfect na ese enya ade a ye wo obi a wo se me de efrimiti so ekope me borra no efi bia ni me ho anasa me ye kronkron na ya je so se me rade enipa bia ni ho a wo ye ohuti ni wo hwe Oforisuo bema I think say romance ho no kan sa asem kro na bi wo ho then say 3:10 ho no wo se obi anso ni ho a wo ye righteous enfonso we no ebata nipa ho enti se wo bobra eye dane a wo be yenfonso wo ablabom dane a wonye perfect enkosi awieye yebo asia ma meti ase no mu enipa dodo na ne pema asem dodo na so ne time ye adentia efi se mintimi nya de ma nim please ni panyina ni panyina na beka so mama yebo ana so ohene ne de na asem a wo kan mefo ano so enti ye kasemu ye nantiemu ya brabo akwantuo na ye bo no anase ye tuo no wo ye dani ada wo be fom wo be chia e wo kwan bi so but don't live your life for others ye de oho beto enye de amanfo beka eto da bia amanfo bi wo ho wani asimpu nam setie nie enso besan ho na wo de afia bi te se wo singret no anase bia ntatia anu mo no na wo ba beka wo de no ho asem enti daya na meka obi wo ho oba so ohene yire asem a menkan ye ene ye de ato me so de menya ye yesema ye and so what yes why ye wonim sa wonya ye and even so aya krampo na eyemfonso na say esabone na wo ye na eya blabosa na tie we move on in life it is like bibi antu ya na sanfonso bi ama ye nya suahunu bi ene ye de atrete ya blabo ewa yankase akwantuo na ye nem no eti ye dan ya Oforisuo bema wo be chia mi wo hwei bia beka so ohene yire wonim kasa ebi nso so amikro beka so ohene yire wo ya de wo mpem se bia wo ohene yire o mi wo fie bia o onimaduane ye se bia ohene yire bia se
like me to me nya de ma nim please obi amako ntira meka say me wa adofo sanso na me wa atamfo me wo mo bepa ma asem me wo mu so mo mpe ma asem enti life no for so be ma meka na me de asiso say wonti me nya de bia ma obi ani nso e bia be fi say me woni so no me totally imperfect to you but e bia part of me no for so be ma may be excellent. Ebia wona wuhu na menya no so nya se menya firi mitin so kopem bora no enti se bia wo ka me ho asembo ne papa bi nso so awa me ho no eya no wada na didi a kire san kofokoro na wo ka me ho asembo na di a kire mu no ofo so be ma me de ma no si na maka say nobody is perfect. We make mistakes, we say wrong things, we do wrong things, we fail, we get up, we learn and we grow, we move on in life. Enti sa wo yobi na sa obi aka asem bia ma na haw na wo se ene eno nti wa boto wa kon ho hyede beso be kasa obi aho ana sa anu kra ponti be se be pie akoni pem misro nipa ne adam pa chaw ablabo no sa nete ye pem ko ye nim eno ye wa hwe ase sole ne se gina wo na so enkoko ho ne ma reho enjalo na reho we no ekum sunsu eni obi anu asem achi na enkoko ho mesraw movie na ko wani ablabo no sa nete ofo so be ma me fuma no si ase no me da ase okay eno ti obi yo obi sinto obi nenso eduru bia yensusu emfanse no efiri se edipa bonfo bia ne ho nkra bia doso ebia me na menye mawo na meye edema obi enu nti se me bonne no ka bia ya me papa so amayo no eno so ya mo kakakra we ne Sompa Asem Mpe Nipa dia santimaji atum ansa na ofalumba beba no akoda bi ayira na oyada ya hweye ne ya mpene ne maame anana wofo a be ha adwene na suku atade e hye no de minim se Roma for design de a Roma for ne pam sa atade maame ne yefra wo sei udin de sei Blessing Opoku o maame din de sei Mama dindi mama Rabna and now papa swear Atapoku hey tapoku bi so wa so we de nye Sompa tapoku a o te hefa Mete Bremai and now go school way Father Creech and also wa fine Bremai wa na ye den na unhu kwan emfa nkofie ka na de mokọ na ka na kwa agyaw na o maame na be fawo ana papa na be fawo na wa me fawo mi ana mekọ na de na unhu kwan nko miko tin clay uko ti clay way ensi obi mu one ho ana ko ye madamfo your friend say your friend Mary no no so way Mary way ukofie nto kofie na unhu kwan kofie eya asemu akoda ye wa ha na mahamefo mienu good Samaritan omode no baaye na ya na ufuo ne bi wo ho a ebinmo pe enkoda sei de omato ketepa so na minim koda sei no ye bo mo ho ban ye kan kira ufuo bi se ye ba beto aba sabia ku sabia nya adoye kurom ya humre pen ye beto aba bonne ebinum die ye kan so politician bi kokun obi o nanso so ye beto aba na sa bonne we ekoso enu nti wo so ye fra wo sei Blessing Opoku akusuku we Father Creech enu so Bremai wa ye besre ye fidie ne kwa akiri enu nti akoda na wofo no me wo gidie se omu chini pe no nka kire omo so obedi Sompa Asem Mpe Nipa na ye maame no de ba ye man entrance kakra ye friend we do free mikro ma santema mpon mampo hema fie nchen wa ajakoma difie maami gu Samaritan ba ku fie bi achibu frutu ede wo mu asantema pon no fire okazo mara na boate na no ya besre se ye maami odi akoda ne ba ye maami transie oyo batampa se wajani bibia ho na obepe akodai na wofo eyasem na epempi no ya na medwini wiase wa maame empom te sei okopa domai ye fra wo sei
Efre ma brenketia. Ma me ketia free hin na baye. Ifri brema UGC last stop. Nyame shira wate. Amen. Na ontru nkwanem. Amen. Isanse nye obat ebia ene beja de woyo ho na impo akodei wode na baha. Na so ami aposi for medi omo ya ho. So ami aposi for medi omo ya. Ye no mo anewa. Ye ko perform na ye de afele na omo timi abaye broadcasting no. Yes, so muko yo mse forms so na forms so mo trust no. Oni mo nyafo dampare nko mo gu animu ase. Common paper. Munni paper o de beye forms wo. I don't know if Osei Aboagye ko come say o campus if Asem. Forms wo ye fele so. Musi bini ho. And also no nyo no say forms ni bini ho so mfa ni ko so full lie. Enti enyem wani wu. Commander fo amu ho. Ya ho chire so hwa na beba mutimi mpam ya mutimi fi antum. Ma me nyame nhira wate. Amen. Yi moko na police forms so mo forms na santim nko so full line. Omo se nko so full line kwaje forms ni bi ho. Ya asemu. Ya besre se ma me na kwada uhu ni mo fa he. Ipacho me wo UGC last stop call filling station na woman bi ton kenke. No so de kwa echima baby aye meti no nsu kese bi da ho. No so okoto akure no gina ho osu. No obisa ne sa de no so wayera wo hu ni fie kwa no ne namfofo beti kri. No mo no kofi nti wo hwa omo no timantem ho e no magya no hokro. Ti ga ni duro no so no okoya ade nti ode ne call police station no de na koma police for ne ho. Na mse so ode ne kwa ne maame bebo ka kase nti bibisa akola ne se obehunu fie kwan. Be de ne kwa obehunu fie kwa na osen an na mbisa nso ko school na ose breman wuruman na mse breman wuruman dia ene sister bi o hwe maduane ne mame na me mfa ne nkofi Adoton de be tutu aduane kokko ene se de free se oba ye nya de gusu nyina asai bi di ja sister bi se wo hwe mame obetimi atoto no kama se de ototo no ne menya jawa ama no se akwara no ne mame ne kwa akọbọ kasa ne ha me ti edru me fa card ni dru breman roman ho yesi fam no osinya ha se ya nya ha na me be school no ti ewre school mo ko busa fada na ho no ma ne bo school ni di na fada no efre nipa mienu no osise school no munim ba bi ewo e no san kire se ne me share sister ya woti we no so ka se ne on so kwa achimanti takwa crossing ho school bi she ho nti ye me enko ho ye san fa ka dru ho ye dru ho no osinye eho a na sister ka se sa ne te de ne ye mfa ne mra Sompa ha me ya announcement na ye be ya announcement bia na wofu ate na wo mo aba abegye no eni se minister ne kagu mu a ye de ne bae ntu busa sa ne ti ma me nyame nhira mo wate se mo gya mo adwuma ho empukura no mo mani di mo nananom ni di na mo gya mo adwuma ho na mo tumi ebepe akodai na wofu na ba bia me yam hye me so so dwina su kasie bi ho sele no su chini no to nsu ni mu a kensu no betumi de nako aya asemu enti ya besre akoda yawofo obi su ni makoda yi a won kan kire ne maame ene ne na wofo se wabedi ha woni mo teacher ni din o teacher ni din de say Sir Dixon also school ni de say Father Crutch Sir Dixon so etia besre se omumra na omagia kodeko maame ebeda ase watima se nyame nhira mo kwanya se nyina so the nation's anchor Sompa Asem Mpe Nipa futu awradi nhira onipa bi a wodie na onye obi akese ye kunsu mahene awradi nhira ena manyane ntie se school bi omobo apatatuna ase na na so no ade botomiska secret dampunsi ade amawo ntie awradi nhira na adwuma pa obodi ata santema echiama santema akoakọ nanim one na yere ohene yere masiesie du nyame nhira omo ya na futu no da bi ba na ne no ebi aba na ya aba no so no ano ohye na den so o ka me bone a ya fa me papa kakra twim se wo hia me meletintin nyina no nya bone nko ano ohunu no me anu kwasem ya na ya se be ma no oba betena brabom
edan han mfie aduonu eyesen awaleja ye ba oba nkai aduane a yeto eyesen otabe light bay eyesen enkura school fees mpaboa oba bi wokuro ni adwuma ye okwa akoni tiri ni nku hu na one day pe aware egu na 10 years yi nyina oba enya bibi baako anka so obedi be ma atemase ne kwase aka chensa aware ambade na aye maame nene obi beso ye 1 week kura ya asemu enti wudi esa asem na aba na wo kan waka me bone but me papa baako nso be ma bi ni oba te enne wakoshi oba foforo ebi won nsem oba ne bosi oni we ya wo ama na tetindi oja ne ho akọ eni adanse pa bi di fa sa ben ho se ona anu aduane mmedi mfie bebre di at least se mimpe biem koda na aduane de ede otan okodu ayi mirika sa ben kwahye ne mpena ho a ose ne yire poto wanya de pa baako ankamfo ba wada na chimfie aduonu ho eno ne ye kan kire won se ye na se wokona de obeton manim guase nyina ye me ana me ye enye news na emom papa baako ahunu no wo me ho so ya aka odifo bi tu kwan kwa abrochimam eno oja ne gate man eno oja ne house boy ono na no no aduane wo fie ene ne yire osaye driver ne yire ko ba bi ona de ne ko na ko ba Sam Roberts bowura fie ho gate man ne ko bi epuni ohunu tu ana oda afom na omko ne dem omkoduru dem ona ese ne driver de na firi abontia beduru watam ne bag di ko jana ne ho oni ni wura ma na akromfo epie wom so omji ni ombaji nyina awie no omse abrante ne maame no na no se nya me boss ye ma ye mintimi nya bone we ntini amope momfa nyeme se wo kasa ne tu asu ne nan in fact o koya umu obayi tiema fedi ayo ne yasa abrante na di no kurama ne okoso abrante na asu wo ba ne nso nan eno mu se ani braba ne yeten ne so se me se ne na nye se beje won kwafiri nsam na so wo cheke se yetuma boni tu abone madam tu anhwe owuo ne beba di oba na na kan se ajiman no kura wadi ama mi ube wuo no ye ne mfiri wo wate ena ajiman kan ne sisi so no ne madam die ya wone madam wada boss nyamai onti ne yasie because nana abam no aye suro kese obantimi nkompreni emani kunu boy isu ntimi driver ntimi nkompreni security isu ntimi nka ho asem na we na every boy no no security go kan say chamai adano mba ne yakọ so dem mo de yanka nto tuo ndo omtoto boy o ne tuo na chi ade ana omsi yenye ni ya mpini nti omtutuo no edi wuo ba na madam ma kwan me ne nada na ehwe me hunu kwan mefa so a meka me hunu se de mesi aye me ho ade anche na boss beduru ye boss wo dem ohun aba ohun se ne yire pia ade obai hunu se de obesi aka o meslepo ye omoye na security ewura ho owura boss ko ni yesu ni se driver na o yirada ya asefim se me wa hanse wo kan ya na driver boom gotoje eno se boss ni wo kan ni nyina ya no kore na me expect se ade kore ma na ne ba ye nko obeka etomire bia ya wo ka fo obi hu nyina ya no kore ono ana ye ampa atemdidie no ono ana di ye na die ne ko fa atemdidie ne ba ye ampa enkwan mu nam no ono ana yiwe ye die ne ko fa ba ye wo cha aduane ono nko awa ama ne nam wati wa wo suo no a sebe ono nsu nim se oya abanoma ono na bere wo fie no na ade ne papa de esi wonyi ba akonto na aduane zuni endi etomre bi asam na wo kana si ye gitum ye nya ne ye nya ye at fort nenso die ne ko fa ba ndi se busasa na no ye den kase ne abrante ne bum kotole no wosu na papa nse na die na wosusu se besi ndi a wo ubetim ne me yerada afa na obekirem ne wo yiri kura wo hunyi wo ba na mso mapura ma nkire wa de koro enu nso nie ya akromfo ni tu omoto ya nkomudi di ewu papa ne ti asem yo bo na ni no wosu no se oda abrante no ase iso ono kura wo ye papa ne ya tini tuo wonim sebu ohun ya ntre ne kwa ya sa to de abono so ono obi na keke gaskility ne yiri mpongo ne beda na wanya ne nkwa this wa yesi ohun se mfiri wo mo anya ne pe nti ode bo ne che no owie no ka je security se one wona obi epunu mo mbe wuram ka mo mu ani memu zo mabu ani wo mba ya ntutu ama ono ya anya ohwe se ono mo na kwaje hye hu so meze mede mahunu ntimi no wontena firimi fie ha ne ko etomire bia
onipa nim se wo ka ne onim fa ho de asɛ wa brabo obi nim se wo akɔton wo na wo sum wa kɔnhyiram nya ye ka kira konkwensafo amu wo wiase ne se abrabo mu no se wo hu no obi mfonso na wo kɔka at least wo ye papa one day bi ye di ne ho adanse da kuru bi ya fa nu nsu twim na sabeta frache mi ana mabɔ adama na woto na wo kɔka me de mfa ho bɛyi kai ni awoko ka che na dia no de be ma brabo ontimi nya me hwe mi ana obo ade abo me na mebu aten ena me se sabeta frache me ya ni bre wo ko ka che obi ni dia na be no ono atena se no hwe mi ya obo sa mpa akwa we na wo ya ni bre ono ana na brabo mu wo se wo yenzi agire sa na wo pe na brabo ena wo di isi agire wo ko to na bondin asesa de obi o mantem obi anim sa na wo te wo yenzi agire eduada age a wo se de ya adwuma wo se wo kobo amane no e de na wo benya ekoba no sa na konkonsa fo madwuma ya adwuma na katua ni ho ti ya ka kire mo se munya se mo solid dware fa atade hye enim sika foforo am de beto atade foforo bi na emum ne amunima se mebekọ akwase afoforo mabrabo akọ wonye ogu wonuma so da bia da wokoba otua won light bay tua water bay no wotimi han dan bra ne dan aso wo se wo kwase na bra wo konkonzani wo dan aka so kura no wankwa abosia bo a untimi se betafrache entua e ba ne sa enye nhira mo abrabo nduwa di konkonzani bi atwa so na America chose okompo na obeka kania yaye uwia ya papa ba akwa onim so ya fa so na oba de ko nhira so a wa hira wa ya. Okay, anunti se wo be ka me ho asemu a odofo eduru ba bia ya ka de mayew ya ka de wate afa me ho no na me ka kiro se sinto ne mreyo ho asem na be ka de a nipa bonfo no omo nkrabia so doso anunti no se wo ka me bone a eduru ba bia papa bia me ye no so no ya ka 0551 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Wofoso bemei yey amen kwa media me tum krana frin kraizo Mr. Enoch aka Nana One Bako be Obozo ye me be ni pe bia wo tie Sompa na mbre wo de se sinibo na obusa no wo se nti asuma ye ke me kan hu bia na we no tem bia se message se ba men ka se ena biti se obisipra oye se na wo nso a wo kan wo nso tem bia me ka se Gana na ye ti no ebeti na ye ya enye politicians nko o ofoso anya afafo nko o enye adwuma mu panfo nko o because obi anya akopampa akobi adwuma no kra no akra ne wadwuma no owi boss no na tena bi no adwuma na bebu ye make ti nipa bi ane se wo ye nipa o ka manfo ho nsema so me se edie ni ngwase bebra wo chena na adudufo ye ya ade a ye hwe ne nko a yen hwatena enti me na wan se mete saa efiri ne kwa se mi jai won so wu tie gi sa wo te saa jai e me frem obi di won so sa wo te saa jai na abrabo na enye kama won so me da afi no okay hello nti foso ye foso pizarre ni ngo do kinkesu mate won ka dada foso adaro ma me bo abaso na me tia no apanfo di waso mo ye ma Sompa TV nya refo na na foso adaro man fa kwenye so dwumadi empanyi fo hwe papa na patiamia ni official of chief imam liman sualo said sabire ko ko panyi ni fie no so waya sore wi nko abia Asem Mpe Nipa wa bia tuma ya woni abusuafo no bibie ti okay na foso ne asem ya de abai wo se nipa o ka obi asema kan ye waye na empepi ni ana afofo bi no sanse open nim ana wo pa dom wo bi no nim nti no na wa fa nipa bi asem de akọ no ogu no fi sabe periasa edi penim na saade na wo ye no nipa edukura wa ye bibia ma wa bo wa labom ndema bebre edukura wa nhye na sabre nkedukura ka na dwen ka ubu ada enso sai nipa no be sai twa no wasa ka afsai nipa no na saade a wo ye nyina so nsunsaso enti duru ba bia
obi ye bibi ma na wo kana wa shama no hye ni ye sense ade de aba de botachi no eno an ye de boba to fo so ye hwe ye ne mo to ye na nyakopo wo nhyira ye fo so pizarro kekes macro okay hello baby afrefre wudi na ta cho we de ni de okay ta cho me ni mere ne masima mo kai ani na simi ati pa na me ni mere ne can be a program well national no oya dan for some no no dia wale e chan no pompo it is all by so you go so no mentu na enya adi awaye ne ba ku oya to so ni mentu na de dia mentu mpa cho o mo fo ni sa because ne dia asa ana isi na ko bi cho an about the program. The program here, I didn't get a parent now. They are going to bear and take the year which will be about the glass. Good that way, and coming in. Masterman. Na okay, yeah, the production la no ebeguso na wafre na ye din komo wate. Pachimate. No okay, hello. So better me ho asema. Kaya kagema yi. Okay. Yey. Yay! Ahudi. I hear it. Ahudi. I hear it. Ahudi. I hear it. Lele. Eja tiatro. Eja dem. Oba ba jono be da bo so bi ahun ye de. Bi ahun ye. Ta to ko ni sa se dia pinki. Yes, but tradition no. It's not the more. Something like that food like a channel producer. I mean, I'm also produce for you. The like. Over. So that time once a month, I get Nigeria you and feeding Kahuna. I have a confirmation so about woman say. Maybe I'm taking this. So people call me what something. Back of us who want something to do. And I said, yeah, now okay. You want to be an yeah, now the car. And then if I can continue, I just be albums of the killing a sugar back on hey, back. So I'm going to take it. When so be the mount, then maybe being people say me there. Papa be a while. Open a coupon channel come, and that's it in the video background. No, okay, hello, fo. Yeah. Yeah, studio, Pastor, because everything is EGG. No, okay, as to Meton Catcher, Bibi Aboko. Ofo and after same time with the idea, you better must na madam be and now madam from the area said your body said the mama you said the man no born what will talk man name and never be why I but said you know all see sen in fact and in the disaster of ban be man on the time 1 year be Emma that for crime whom say their way the why man as my neither when it's time feed will be Insana Nipa, until holding to me, I was able for the car, say, when you're about it. Now, or turn to Mamma, and I was well to dear fra. Now, we're down what they call already, my son, I was when you be there for array or baffle for it is an eternity of what you say with the baby. If I find us now, what Damas say, Modi and Asem Mpe. Okay, Anuti Akwada, what that TV swa, Sabri, Yepena Wofono, Waira, said ye can no. Na suku a waka so okono e wotafo ahebronum Father Christy na ne nana ba ene ewurabena ne nana ba na efre ewurabena no for so ese papa wa abrochire ena ne maame nso atukwan no na koja ne maame ne nana to ne nana na tie ne nana na tie enti ne nana no yese UGC wona akoye no mkoti clay no nseminim so mo de kwa akoye anwene deal am se mo free tafo ahebronum hotimi kɔ hɔ nti ye nante ya kwan ya omanyam so mkoti clay no nana fo no koja no ofiri esuofia betena ho nche ye nti wa hu ne fie kwan nti tafo ahembronom na yese school ni wonti megye de se omo wo sampotem wo ba bi nti sister Rabna yese sa na ne nana no mo frɛ no so wotie ne a omo mefa no na awode no ya ma no so etashen so still la wo se woni di. Okay, hello baby afrefre udin yo ni jibo so wa uni a me ti mampo asante da ho mimi apa no na obunya kumama na
mental help nutrients and training of work. Okay. Now, in a command what in the mental help that Abuana and Takram, the money you can see. A woman can wash him now, but you must both be about. In the Uncle would you make Capaya the 6 years in 10 years show family. No, but you be a host normal for more country. Papa, we could tell your human 10 years. They can't naturally walk. And I'm telling you, naturally walk country. I saw the moment in force original, I said the CBR, link class or any BD. Fire on the passo. Not Papa, no, I think a human feeling can be a man or one year. Any and 7 of the Papa. Yes, in the sea bank. You know, Kazay, what can I say? My talk cast is here, a big good. Clear, who free to table so for our Koda, you take a car in table. Ah, me, I'm putting my car and me, the another. Now, the enemy answer the same, fear do not make me could tell you, man, also no. Opposing, and the woman can't get up alone. In fear do not. Ah, back off for me to tell a humanity to obviously double. On the one come and the end of the past, we have to know who can be not and Bonia. What you think now? I mean, how? No man can or they be an more to Massa. You didn't see what from No, hello. Baby, I'm free with you. But I semi Pakim Catafri, that in Koa will be Tim Council. No, okay, yet your party. Who will make Chow no matter one of a Lumba. No, in a moon item of bar. And you raise so, somewhere we are somewhere a move bar. I mean, my family be the F. It could be a Utibia, the fight with you to me. I know a Parapara will be a the job with them who I ever can. Young kind of personal. It's not where they actually home. It's anybody yard, yeah, and you are fire, Taritia, which makes what Abua, I mean, it's not really about that. There was far, no good with the madam with my army. Amen. Hello. 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 Hello, last caller, baby, I'm free with you. Mammy, it's you. My catch them at you for my for say. So, Cassa, a yard from who for the my knee and come out our telephone him. Hello. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Good evening. My Joe, so mammy. Pacho, make us a free phone. Yet, away. I put the idea, come up, name of we are saying, three and four. And that is a name across the name who do all of us was saying here. But Yamin Swan Canessa, Yaw Osei Aboagye and Mugrass, and Yamin Swan Manasa, and if we say, come up, I may find such a that. No, okay. And not enough to some way a bread one medical catch will be a one in Mirayo. Ubia one in Nelso. Ubia so one is Sinto. And not ye cancer so back will be one some nippon war and some name mum ya say ya can de warrior. Na sanya de warrior crown a walk canon in fum so be ya. Nimre yo be na walk canon Sinto be na walk can. It drew baby a papa bisu a warrior no. Drew baby a yama almost so NTB. When you some Asem Mpe Nipa no, you take 2 bar for your boy and tabamu, yanam soro, your side and nam from your computer so good the emnasia. Oh, what do you Cinema no to know about me Tinikura. Also, how you senior? Yeah, I did dank about that I am the Biana no motion. Dank about that. I don't want to 20 so we need to know totally make high papa. So Suma, me jam ho ende. Jam na mo jam ko na fi self fi me to. Ntimi kwa mfa to nase.
na sushi adan fight to care aboa me pa yi na no yeti madam e ho ne everybody has started to Benre oba akwara no fo ni akwara woni ntie entumi no ubenya bi wo heba shop ene pharmacy shops a e wo man mu Train 0244 017556 and 0266593330. FDA adjebedi nkratwe afi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hello, and I want to say, Nenye so say yere shrey. Yere shrey am. Nti be say wa he so wo di hie bi so yede o shrey. Reality show ye dia ba. Wo ko fa no de no beti. Me acheche amren amman. Ana say wo beti akratete abakos. Wenti na from ya sante koto kele. Na say titu apebi otusu mienu. Shafo hele. Ba fo opoko achemana. Na dikai wo bebi shrem say. So mare kum hina bena. We je wo shapa. The Kill Farms was sympathy. The Sompa the Agriculture Center. Shoproom, the Kill Farms. Let's shred your bit me. Date me. 20th October, and I last audition. And I have a beer would be an to make a Nebra Culture Center. Business now be no business run it down. Mr. Family number. Okay, ya kwa kuanim yanim ten. Asem cheche bako edechiri enra ene bohwiriye. Sabri pani sebunsu watrase pani pa memo akwaba mejo onyando nempom te say boko udian kasapa de say mede Osei bunsu na branimu kakra branimu emo sei bunsu ntinase ye ni dino ankasa ni nchiri ni asantemampon edina oboye no Ninchiri ni asante mampon. Ukrumpa ne he. Ukrumpa ane bremai. Akwem. Okay. Papa no akosam ne san a Osei Asem Mpe Nipa yenko omwa. Mesramara. Ise masamu nyina mede baaye no etitia. Ise baby me yekuani na mitu kwan ko Christia ekrobi wo ho a uduru ha yefre wo kutukrum okay enzu kase bi ho na ye de kodo na ne twa enti me twa nsuo no a me kokotu kutukrum ho no no asan no afu kodo no na o sa kokuru be so
sikane asem wampa enti mikoduru ho no na fi se mia sebe ho no akoye dwura asase so na emum na man bi so adikan wo ho ye friend penne kwa ache onzo oye santini enti mikosie no mekokosie no na bibia meye bia no wonimu pani kwa ache no enti mekokosie no ne babi wo ho na akoda no ne okọ school ye friend no oyire fidi na ade yenko enti sa abaya no okọ school ba na me mfiri ho mfiri ho nko ba bia me maji masase no sa ababa no ena bibia ne osiesie mi kama osiesie o kama ne se ono aduane a ene bibia se nsuo kura medware no akoda no akọ school no na wahwe amambi medware ansa na ade achi amato aso akọ ba bia makogi masase no we na ewomu a ena ababa no meko obim no wanyini waware wawo na neba no ope adwuma ye na koko ena opese woto endi koko no a woto no mi amakonta me yire na tiwe ni nua bema na de no breme nua bema ye friend say ye friend kaya ndi kaya no ena oba obeto koko no bi mi ana me share no media na me tokoko na mum nante ewu munti na mentimi na me de makonta no ti makonta zo ba se odi share no ayi abrantie no ye friend kwamna ru odi no ba bi si na nem no atokoko no na me si yo media se eda ni si ho enti wo yemu adwuma na de obetua ama men no atua no si yo de wo man sa brantie bae no won so min ka me ameto ma de mbo ankaye wakosi share baako ya mfa se akwa se depo nti mimi ho yuram ho no obeto kokoo no a ni asan twe e de ko ba bia wo no ho na ka etime ba mimi ho no ka ba nso yese trata no na eba we na me ho na kokoo no a wasime hwa akire ma meto a me de bopa ni atwe ni ade akọ ma no afei sika mabiem me de bopa akọ a ni e ba yire me nti me boa ni koko $50 ano na me say me de bopa na e san ba yire me me ntimi nya saade no nti koko ndi gu ho kwan yo be fa so be fa koko no nti e wo mu ana e company no PBC omudi trata bae trata so timi ba me ho no ese eduru ye tense se emetwe koko nti samlen so na me wo ewuram ni abrante bi ye adwuma wo ho ni e frem se kwamra wuru abase wo be fa ne koko nti obae no na me dibni ka ba me se wo e frem so de mepe tie bae na me se koko ne egu ho no ma pake ne de no aboa no agu baabi ena me so me de no mimi hwasofo no a yetimi koko no ye ba ye kari koko no a ese me yi wo musika de maye na koko no eye media me so me de na $25 ena ma pake agu baabi enti wo ba wo be fa koko no a trata no no ka kire me se na me srew koko ekura na te sade ne a wo de bopa me na ade bebre me amato ndi sa na tie dia trata na aba trata no onye sade enipa esoa e dia aba ho no ndi me mfa koko no ma trata no mfa mra na me mehwe en hatem ho yi no se sa se ai sim ndi me yiri o ka jira me de ya ka sem bia no aja atu sa brande no misika bia kon ho awantu ya pen
na mensa mfa koko wi emfa ma no eye 25 bags no nam so we di won ti menfa nti yemfa ngutu atanum said ye beso al maako no isi obi so akoko no kura de nam wura mu a me career ansane a we ko na wasabi ndi we di egu ayinum kwa mepe na ja me de ma trata no ana wode ko ani ko igu ba bia depo no ho ana me fa nipa enan ne ko hata akoko no onu ko mu mienu atamensa ne hata akoko no ye wie akoko no a ewo ye no a e pack gu wono no shed ho no okay penise bonsu pensuo bi nom sabri omako hata akoko na wie ho ne nyia no efiri he ko ne nkomo no eno ti yeko na ye ne obo heba and medical research center ye no mo ekotwetwe nkomo Dr. Kokko no do nyanwa dey odin bites no na otwegu ni yamu a de miemia na ntwerewam wonu su atwen wo pe adachi bi o wade a odi aye adwuma mene ne ya adwene firi se odin heba no kwasi broni kura ba betobi amadin a odi ato no o se odin jese eye adwuma pa preka prese ka pada no so no obo heba ono na sa dia badwa so immune booster dropper mujawie anemia dropper enya asem ketwa doctor memo akwaba so fa Penipa bibia boko de nyame adom na wonso e bibia boko da nyame ase manu bojo so onwari nyam se nyamasem so de nyamasem Doctor obo heba medical research center wayekoto foforo oba nsu mu nchai enso anwanwade nko a de na wode ma matifo anwumire yo Obo Herbal Medical Research Center be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumrei na Obo Herbal se ne yedin no esitie no research eka yedin no ho na chese obaye na so ya ye branches ahodo ni nyina okwaye o machines wo ho a yede ebehwe ni padua ni mu efi uti ebesi unan ase na problem bia ewo ida say ye funumu utinimu na ba bia machine ebe detect na fe ye the pure herbal abidro crojan ye mfa bibia emframu ye da kasa ye kono amana fi ho uhwe ye nchia na ye chia obo herbal na ya giso abidro eden ekasa nchia no enti bra na oba bibidro be kasa ama yare comportia edi unya no afiri ho obo heba ye expert in cardiovascular diseases cardiovascular no ye akoma no ene droban ahodo a moja efam edi afosane ewo ni padua ni mu no enti temache bia ebeba ida sa akoma no anase droban ahodo arteries and veins no obi wo ho ne arteries and veins no fats ne cholesterol asisi enti na moja efam no enti ebasa time bia ofili tititi ye ida se ne nan anase ne nsa time bia ye ni tititi obi nso wo ho enam asa akoma no ewo problem anase moja no entimi nya afrosane ni nti akoma no ewo ho a eboni peri obi nso wo ho dan nyina se na meka no ondi obi aka nanso ewo ho na ne machine prekope na ejai ewo ho na ne machine prekope tuanamo ebra wo bo heba wonso wako hospital ama ya ka kire wo se wakoma no ahonhu anase timachie bi ewo akoma no ho a problem bia wa akoma no ho bia no tutuanamo ebra obo heba ye de ye expert eba akoma no ene moja no flow ewo di padua ni mu de obo heba ya kwadre mu ye ankasa wonso ode eye stroke afei ena ahase ebo kokko anase ebia ode no nso abo wato ho untimi nsore nye hwe abo ama wo fa adwodwo kra tutuanamo ebra obo heba na oba last wo so wo de eye migraine tipaye ene wutifan ebetima dwawo saa obetimi kase o mitipaye de me de frimi nkola ye de wo me enti eno a na bekumi me pa cho obo heba ye wa bibiduro ewo ha obaye na so ye de bema wa saa chronic headache no ebe den ebe free wo so akokora ma wade wo ho enye no nko yesa nyarwa bebre wonso ode ya wo problem oye ba anase bema oye bema untimi hye oba nyinsan eye o sperms no enkwamwa na ema utimi hye oba nyinsan se bema no sa enkwamwa no ne quality no ewo fom tutuanamo ebra obo heba wonso oye oba o awo problem o de no ofa afro all right but be 1 month 2 month na asan asai
1 month 2 months na say tutu anamo ebra obi ho wa ware wanya miscarriages ebeye 3 miensa enan tutu anamo ebra obo heba won so de no untimi wa ware be 5 years 10 years untimi mfa afro kra tutu anamo ebra obo heba na oba eye last stop also de ye namun sayare ni de bebre mentwen so oba bi wo timi ka so enam namun sayare white ne candidate beye 5 years ni me ma me ho kwan ema bema bia ema me ho because bema bia ba me ho a ohu enema ewo me ho a na wasan eden ekọ okokra fun kokra no omfre obiem tutu anamo ebra obo heba oba last wo so ode menstrual problem obi wo ho beye 5 months onya ni period enyen so se ebia wa fa afuro tutuanamo ebra obo heba oba last stop o de hypertension na e kan moja broso no diabetes asichire yare wonso owo ejonso mu problem ene okoda obe jonso san obi wo say doctor mitimi jonso be 10 times 15 times ansana ade achi tutuanamo ebra obo heba na oba etuo betwa kra man kase bia ye mo yare din o de kidney problem o de ani problem obi wo ho o ani problem nti ebo be 5 a ontimi end drive ontimi mpia bontin tutuanamo ebra man kase bia ye mo yare din enti obo heba yentimi sa sane ye din no esitie no machines ewo ha oba ye de be hwe ni padua ni mu da detect anase ye de diagnose ni padua no problem a ewom na fe ye de purely heba abibido krocha ye mfa bibia emframu ye de akasa yere kono ama afiri wo so akọ obo heba ye branches ahodo bebre ye headquarters ewo nkranza adehyeman eye adwira kwan no so ena obo heba ye headquarters ewo okota chimana ye wo ye ne akonfiame Yaw park no ene di anmuhye eye nkranza kwan no so a okọ sunyane so a ye wo Zinco Divine Junction ho Zinco Divine Junction ye ne Migration Information Center omo office no ene di anmuhye okọ Accra so a ye wo Kaswa official town uba Kumasi ha dia Kumasi ha ye wo Adwatu Adumanu oduru Abreport Junction a taxis na sisi ho no ofro na okasa wo ba obo heba de wo ba be si animu pe ye ne sof maame kenke selling point honum na ye ne edi anmuhye ye numbers no 0257 472 506 0257 472 506 anase 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 Pre-care prekese powder ena Odin Bruni and then me be brel Odin okay Odin no de no mo e doctor mi suasuan ami mimi am chiro wo mu Pani yeti o Inti Odin no ani me ba so ba wan ya be ho TV no so Odin be mic no kakra Odin no mane kosoro mu hu ye no okay inti ma peja kosoro obi a ho TV ni bia hu said the Odin na ye kan city Odin no package na fe kwa kuta me kama pa yetimi aba modern a package ni kama na yede aba na adwuma eye no de me pa cho we no yesi aduro no ni din ne honam ese because eye den papa di bema o bema mu amre no onoma e ma ne ye den osisimu ye den yes ti odin na ye di odin herbal bitters ene ye to aye nkomo tetwen no so ene anwumre said ye kana me pa cho ye bema na sem modern mono sexual weakness hawa me pa cho ye odin herbal bitters ena me pa cho ye comfort dia mo ene anwumre ye de obade no buna no tan hama ene akeka bom ne de ye odin me pa cho we ye di free forest pa ramu
ɛna yɛayɛ ne de afa mfidie mu ne apakagye ne kama to hu sɛ siwa saa na abo so hu ya na em sɛ okon krado because very palatable and attractive say betimi atwe na yɛ sɛ watimi akwakoto bi nti bɔmɔden so obɛkwakoto me pato your ba mo yɛ bɛma matna akyɛ awo ne ma o your ba na sɛbe oni ohokafo enya nhyiamudie na ho ba yɛ nsuo no saa ba ɛyɛ ɔden herbal bitters ɛna na nwumre yɛ kamfo de amount one challenge and a problem back up wo yɛ nuanom ma na yɛ maame no ma no ho ɛyɛ menstrual issues obi wɔ hɔ a bɛyɛ 3 months nie 4 months nie 1 year nie 2 years nie omu ne nsa da onkɔ afikyire da bi enye me ba to ba sa na be boaboa yare bebre ano na afi no e de yare kese pa e de abrɛ obomoden sɛ won sa beka ɔden herbal bitters ɛno ne yɛ kamfo de ama me se asɛm no eni adanse etwa ho bi de yɛ adanse obi anom bi afrɛ me abomba so adamase asende me airtime so adamase because autono na a bit of way kakra na adwene ye ntanta kakra esanse wano no mu no bebre enso na enko nenso ema onya odin a onom ye no aboa ama ne menstrual flow no 6 months na omu ne nsada enso sesei obutam bi eba kama eno emma nketenkete ebe flow kama ama bibia e kama ntia kamfo de ama ye nuanom ma mo ensabuo mu hawo me pacho odin herbal bitters ene ye kamfo e de amount wa wo so de ne ba na momu no aya wo twa dwadwo wo te se excruciating pains me kire ya wo emu odin na bra bia na ubu nsa unya me pacho odin herbal bitters ne ye kamfo de amount sisi yare osisi no emu gbo pepepepe obu ani sisi ne sabia se de mpane pa na ewuram odin herbal bitters wo ye bema na me pacho mema ye no ato api anasa aba fam kakra the bia me can me say bema bia be 3 seconds no a man to the secretly ba unim ye fro indomie man mama dey say obenya odin and then you about Champions League at time 9:30 ni apon so be 12:30 na obi akotra TV ho say or her Champions League nam say ne mode bon so ani bona ya bo awiro kwakotra ho akohe gajola no no share no kra no nkotra ho nko replay nti ya so bomode ase obenya odin unya odin a me pa cha oduro nwumre a obeya adwuma ese oye ne duro no panso asa kwakoye adwuma di sika ba fie na mpanyimfo se adwuma na sa agro a ede nkwada ba fie no de enya agobone e agopapa ti bomode se obedi sa agro no na ede nkwada ba fie na bibia nti atimi akokama de ma wo ye bema na sa na obama ni mu hyehyɛw emu ya wo ya odwonso adwonso no asa ma mogya wo mu a me paacho prostate disorders anase erectile dysfunction odin herbal bitters ene na nwumre ye kamfo de ba me sesi asem wo esu biem wo ye oba na me paacho onsabuo no 6 months obi wa kwakoye family planning obi also wanom contraceptive sam as I say omun insakra biem because of person preventive pregnancy and maybe ma edro no eye odin and na prekese powder ni mienu o kambo mu a freye ne maw formation na se maw tactics na obetimi di aye no ebebo ma bibia akọ kama enso dia ma prekese powder me pa to edro no nie small boy danger juma eye ne nya juma ketwa me pacho way stroke enjojo yare stroke unum bia ebe yini nna de afi ho wo se won sa no na ye otitriti a eye prekese powder me pacho sugar level no ko hospital almost diabetes sugar level no ko so a eye prekese powder essence ekuta phytochemicals ekuta calcium ekuta potassium a me pacho ebo regulate sugar level e woni paduanim na aya ne ye brain tinke betimi a chechem but obi nim say e bia utadi sugar na anya sugar da bi me udi fufo bebebe udi banku bebebe kura na ekọ oyemo a chemical reaction no timi dane na akoyo glucose etimi di sugar bebre nti bomoden se obenya prekese powder na reduce me pacho uyo obi a yesi wo kidney no ho abahaw odo na ni besi from empemade na asia na asia etata ya eye prekese powder wo heart related issues and heart palpitation cardiovascular issues eye prekese powder and na nwumre ye kamfo abamodea ediama me pacho we enten yare ansawanom bi because a boa for proper blood circulation so that be ya umoja no betimi adi afusane yie ninti no to prekese powder ni bi na moja na ada enane no na ntiri na asisi no me pacho eyi ntiri nim ema moja ni afusane na honto me pacho miamia benya bi atoni okọ enkokwa ye anti akobam herbal shop e won kokọ Ericus herbal enso won kokọ akọ a unsa beka bi me pacho okọ kofori dia Gapson pharmacy kofori dia okọ encrime
and as sorry Kaswa ubenya bi your tribe of Judah and afi in crying Accra Kaneshi tribe of Judah on Sabeka bi okay she dragle no a little George Nana Boache Herbal on Sabemo Modi Akabi and afi so Tema Committee 4 Presby Junction a little George on Sabemo Modi Akabi oko takwa e yo was e bibliofie and afi so Joy Herbal e market circle on Sabeka bi takrade e nimdie Herbal and a Benyak pharmacy e ho na kwa on Sabemo Modi Akabi na bibia aye kama me pachom wo baby ti say priestia e ho so eye owas e bibiduro fie eziem anase eziema e ho so eye owas e bibiduro fie on Sabemo Modi Akabi me pachom ba Kumasi a PFA pharmacy Tafo New Road Friday Men's Herbal e wo KO Blizzard Herbal e wo KO me pachom on Sabeka bi e wo Colinac Herbal Ashtown Arms Herbal e wo Abrepo Junction amone ensefie na wo dan kromo me pachom Tenetek Herbal enso e wo Sofolai oba Sompa se he ya Sofomame enso e wo bi okọ Seshi and Western North Bonsun Kwanta e Alex Joe on Sabemo Modi Akabi okọ Sante Mampon a eno e Sewa Herbal right Sewa Herbal e wa Sante Mampon a okọ on Sabemo Modi Akabi na bibia okọ ejoso a me pacho ejoso Askari Wa Bank na nim ho na Sister Coast okọ on Sabemo Modi Akabi owo aflawo na wutie ya Sister Fia nso on Sabemo Modi Akabi me pacho boga kula market wa oso we hajia on Sabemo Modi Akabi na bibia nso etimi aye kama enso ho but me sorry me pacho ehia driver ni ene na ye adwuma ene ehia sales executives from a number we open adwuma ye driver wo Kumasi me pacho open adwuma ye as sales for number we 0597 186398 0597 186398 Fresia na ye no encheche enkomo okay enoti said there empanifo aka no say wantimi an capture number no kura na oba Oforisuo Aboagye ho o se me pese me ko ekoye adwuma obo heba o se itumi do koma empanifo every say Ghana ha adwuma ho den tibra na kakra bia no so fa tubotum de obetu botum ho be kama a che se bo so me be so na akwa sere obiye fere eniwu doctor okay obo heba ye numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 and I say 0550 19 15 obo here by numbers I did juma eno no okay doctor ye bedam wase papa efri say da bia metaka na fidie so ama mene wan say ya de nipa benya wana ya de kuro ya eno nti obo heba and medical research center kotofofura wa ba nsuo mo ba ye nche na nso so no enura wodi abadwa so wodi tu ya de ase no eni fidie wodi tu ya de ase wona so ye no enya asem keto akora ntie kwai na yenko enkutu yade ase kakrede yakwa akoyanim yanim ten Sompa Asem Mpe Nipa asisi semapo menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene pomasi bere ni yade ama kama pa yane pani sebo nsu na etwetwe enkomo no pani sese kokoo no omo hata onma hata kokoo no a mebo onpa ano onmu ko hata aye no onmu ka kire me se ya pam kokoo ni nyina de egu ho de me yese sa na tie de a ene yese kaskaba owura no ho na wo oye yanka madane kokoo no mpodi ama no na de ko ba se onma ko hata no be ka kire me se onu odi skabremia na me to de man no ho no sa no am man krofo bebre sika onmu to ama nkrofo no afani sika nti di wonu da ka nti wan hwa a koko no amede akọlọ wo de beko nam se dabi akọda de me ba fie ho no wo 25 bags no wo de beko be fa akọ fi se le se hu ti no de ko nam se adai no se ese wo de ka nam se dabi wo de kakra na wo fa koko na akọ ese ohu me fi se me ba fie ho no kra akọda no de o ma me no ye ansan kra na ye wo no ma fa wo mu se abusia ndi se bibi a kire no so kra no anko be bo mama ne ansa ampa de won be ka kira me ko ya koko no o si ye lodu koko no de ko ese ko be nya sika nsusu
di wono si wade kanenti wa manisika yo okay sana tia dia ne e be ne dai wasi me di ska ma se tokoko no kra ne se odi upi pese nyina me di me ba receipt na ba jiska ha ma me di ma wodo ukofa ba asa na cheze ade no e koyeka na pani sebonsu na abrante no odi ne ka na me ne ka ne si den wode ukoko no ekokoko tika so anna ye me nwanwa je say no na wo camera say utokoko ma nyina akofa receipt bra receipt won na me say me tokoko no bi na say omre bi sika me kɔ hɔ a no ama me sika na wa ye receipt di ama me na me kɔ nti receipt odi ma me nyina nso man to bia antwede anye bibia na oyɛ sɛ me mfa receipt no mɛkyerɛ no enti ne koko no ayɛ ka no nti wonim sɛ me de ne ka me si yo ɛnim kɔ fa receipt ni nyina bae me de bae no me yiri ka ho na abrad man ba ko so no ka me ho ɔso ya no mu agya koko no pagya nti yɛ de kɔ ɛhɔ no ɔkɔhwɛ ne nkrata mu apɛpɛpɛ wanti ase wose ne memia nkɔ ba bia ndapo wo no bia na ho so mbaji sika kwabra akoda architecture wo ma menum de esi aya mementi ma fa wo se wo no kura ye ma akoda se bibi hia kura na abo mama ne metimi aboawo na me fa wo sika di yankoi yakɔ bia ne krata almu a receipt am de ko pepepe wase ani wajatum memfa receipt ma o de misika be mam na see you na me dan receipt ni na de ma no afa me hwɛ me sika no ema na me yes sanity am ne be kwa akoto ofa anim ofa no krampo no okɔ school me kɔe no o papa mpo de ne yes nka me mfa no mra kuma se ya no mesua adwuma eti akire me kɔe na papa no ka kire me se akoda no obi a wo besua adwuma wa de nti wontimi nyai nti olmu ofa no me de kɔto nanim no asem no ye me fere nti me de be kɔ akoto abusua nanim o de kɔe no kɔto olmu mu se yesre me ada yenyina me ne olmu aye abusua na mentwen eti said ye ne ano ebe yi misika de mame na abantene so de mpo na nti me de mentwen nam se yo nti me nye mo boni bia na se memfa ai boni ntu ya mo ka papa ma ye menti ene me gyae ewo ho a de akwa ban se sa abrantie ohumia me chia no kra bum na mbo ofa amane aye kwabena no se me da ne kanti na me ka kire ofa no ofa so e da se bra ba ju ska no hye me da na me si o wo se bra oba abusua ni nyina no de wa ya ma ye no kra ye fere ye be pe uska etina abusua no su nyina agitum se odo ka koko 25 bars o papa ni nyina anim sika boten ye sei ma mfa man Tony amanenti me koko no 25 bucks I won't to manenti enebo na ade beje no koko no na me hia me koko 25 bucks na me hia okay we na ofa no me call no ho no me kwa gitam no so me kwa gia no me duru krom ho na dede wo me call ofa no ofa nsi de oba no sa brantie no a ayam oni wo faase no wonmu ye ho afo ne ekọ baabi akoya asore ne ekọ no kodo no aye twa no ne yire nso no anyam ena ne ba onyim na kire no ka ho aye hwan ya ayi kwamna wuro no a wode meka no nti one ne yi on de wono wa amfuru kodo no bi nti ne yire ene ne ba no wonmu kono a ya furu kodo na nipa so do so wom kodo na abutu ama kwamna wuru ne yire no onyem no ne ba no a obewo no akiri no wonmu nyina yehu wom ewo nsuonim efie so ma betra wo kwamna wuru wo maamna ha wo maamna efre na amekira o maamna no said ye wo si mani o papa wo nanan mu ayeme no me kura na skal kura me nwin ho biem kan awira ho sam asie no me kochia no
bibia kwa medim bi na mfi sɛ me pesa akɔda na awere ho nyina afiri ne mu ne yire no kura nso so nyame gade afrɛ no ayi sɛ wa bonsu aje sɛ wo ba ya me nebu no enti me ni wo mu nyina ayɛ baako ma twanya akɔpem sɛ ya ye bibia wie ma wo sesei wakɔware wo ba enti kwabra no yire no ene ne ba no ye hu wo mu biem ehunu wo no wo mu nyina ayɛ nyame dia yo mu firi nsuo ni oh enti de kɔba sɛ saa na tie de a ofa no me hunu ofa se ampa ka no kra won de ogen sɛ akyɛ na akɔda no ne wofa se na si dan me hunu sɛ wasi dan wo ha nam sɛ wasi na mamade a me nim sɛ bia na nka odi aba wo se da bi wo kra na me nim sɛ wo ma no watu a waka nam ade madure me sa sɛ wo na wo di animu na bibia na akɔda na ayɛ no me mmɔ wa mane no wasi yo no no kra won ti apoti ɛte sɛ deɛ ne ano a ɔkɔhwɛ no ho yade wɔ ba akyɛ ɛyɛ wo mu fɛre nti wo bɛpɛ mebosia na ɔde aba me ɔfa so kokoo pa boy no so kokoo nam si yo ma okay penisebo so twɛ ma hasisi awate 21st keneke ye sciatica expert for ye konye kotu yade ase yade be ne kotu ase ye sciatica yade no sa sciatica yade we na edi ni panya pa anya senketoa se 21st keneke ma meju sa afo no a enkom nyina eka dem sciatica ne so osisi afa asimu na kokum na akosu na sintim yade yi papa dodo no aka dem 21st keneke beje wo mo ema wo mo abibiduro enom ye ma sciatica yade no etu ase de ma wo mo yade bibire bia da 21st keneke me kan kiro se obetumi atu ase na wo de ama wo laboratory ne scan fidia would be 15 branches and wo Ghana mema or for 21st clinic no kumasia open a chira kwanya bo no hwa overseas one Alpha Radio no and a ho cancer cortes call Johnson and so boase uduru dome market so a enkran ho and about 21st clinic so yan enkranza tochima 21st clinic kozinyemini na 21st clinic no wodofo yekɔ Europe ya besna ko South Africa ena sabri yetu yade ase a enya asem keto akora na Ghana mano 0540311311 0540311311 yewa South Africa Europe to or for yebuku appointment 0244915116 0244915116 yeko tu sciatica yade ase ewo South Africa wabra yefri Europe ba yenchei mizo drink no ebi odwa so sa na 5G meza no ebi odwa so orofo aponto ni abedin to ni nyinada yeko pe mizo drink no ekira kwan na yenya bia ne dwumade bia pese bedi bia no orofo ebetumi aboaye yakwanto semina eye express group se yeko akosua de yeko ewala tuasa ni nyina eye express group akwanto sempa de emfansan express group ho efri se wo credibility pa odi amanfo etu kwan efri Ghana ha akọ Bruni emanso Canada na peso ko US ana se UK Australia Germany na peso ko ana France ana se ko no akopapo ni tomatoes bi ate we Italy na so anya sika express group na mekanfo na media ma kuma so behu express group sa na nkrantema Islegon takwa di sunyane tamale bibiani express group o akontu sem ko peso de ko da won de yenyi mai na ni komon ko akiri se de beya omo ebetumi aboawo 0249 000448 0249 000448 express group when I make for na mede amawo or for 3 eba center du papa dia badwa so dia de 2 cocoa ase 3 cocoa capsules cocoa master cocoa na poma to no or for when ya use ni nyina no se cocoa di widim enya pa dia 3 cocoa capsules cocoa master and I make for na mede amawo kolina ke ba dani he ba misi he ba apidank okwa ubenya bi ato over the counter for ina nkotobi na won ton ente so emfa so 0546 107 107 0546 107 107 na nyoma enkonkan OCP fertilizer no so no tutu na nanoma kuafo age OCP fertilizer na tum orofo uti ho oye den se wado na pese otene do so na so do so na otene bribra OCP fertilizer na make amfo na media ma orofo se udru agrochemical ho a
OCP fertilizer ni wo mu ahodo se tomatoes ananyado na wodo eno ne patra no se ya bro anasa atoko ana wudua soso a okwa ombechiro mu se de obetimi asesa na de agu no bae na se na atimi aso doso no atimi ate na biribra na eso abiribra no eno ani sika no 0345909437 0345909437 ana 0345909433 OCP fertilizer ena make amfo na medie amawo na sabre no ye ko nana God fire nana God fire na jesu oyoja oja bia no odre oja bia tumi ehia de eno nti ye kase wo ye jade a na chese wo hye na chese wo nam na nana God fire se men kan cho se ade bia aye yade na edawso na dani konua edawso no age se o de bana soye na otu ase na wode emaw na se wo hunhumu ohaw pade a emfansan na God fire ho efri se obowura hunhumu no hunhum ansem efri so no ne kura hunhum aniwa orofo yade bai na edi unya ana wo high bai na masabre wani entumeje se ye court asem orofo se ye promise enfe se ya bow dua pade a ene na God fire odisan ho enye yi eduru ba bia tu so wudi dwa no hu ano for spiritual marriage no so hawo galamse fo nyina fo mo hawo no mo dadwene emeto na God fire so yade krankro nyina da fankoi na God fire ebetumi etu ase se uhia vesa paade a for na atia kamu a yenko na God fire aso ye oba unya kunu eduru ba bia utumi se oba no aye keka na adwene no ya asɛn efom yade ya akoda no na God fire udi dwa unhu sika na no na God fire for eduru ba bia woba ukunu se de wosi tete wo no eduru ba bia nya nani o oba bi na pedi ede aye no na God fire se bra na nyoma enkonkan se wo pe emwapa afiri obi ho na se etwintwane na asia yenko na God fire ho for na God fire de yade no timi se diabetes and stroke asthma ne hawana na God fire ebetumi akomoa wo sa akwa no so ebo ho akrowa ofenso akwantepo no so ho na God fire enso ewo orofo se sunsum sempa dia na God fire betumi akwa jopa 0537 309 069 0537 309 069 and 0598 709 915 and 0598 709 915 nana God fire osisunsun juma emfansan ho kra nyame sumafo yaw ono ena dia asundue ntontrom esom enso aba orofo wose menkan cho se ade bia dani konwia edaw so no se eye yade orofo se ya wadesem akontusem ni nyina no bema wontumi wo ba wontumi enwo no yemfa emeda no wabra council no ebekoso eye 3 to 8 October busumya iwomu ne da etoso miensa ekosi ne da etoso enwotwe ena council no ekoso na wose menkan cho se womo benantia titro mo pom afra brepo junction de akọ cultural center na cultural center nantie no na make sure say orofo nantie ni mu no yakopon ebetumi aye ne senkyere ne obi akonua da ne so wabra wo nantie no onyame wo ho kwan ese woje no na 10 to 8 no counseling chichirinchi pa wo cultural center eno na odi nyame somafo ya obetena simpunimpu na ade bi hawo bia no watumi epai efa hodi ene oje ede amount eno tienyu free dwumade wem yenko na yene nyame somafo yaw na yenko enkosom kama Apostle Dr. Amegashi ono na dia Amegashi eba and spiritual center eba ye na Apostle Dr. Amegashi se men kan cho say adrono won who adrono ewon ho efrisi e wo no no amoa ne sana haban no hyem yebie ni nsem ne hyem na ya wanwasem pa na Apostle Amegashi se men kan cho say obowuro sunsumu no ye ho adwuma hunamani no dia adrono enso account o se ya de bibre biada wo betumi asa yade a wontumi ensa ejimi ene taba eno de o se men kan chero kuma so behunu wa Accra takrade za ena tachima ahanswa obehu
Apostle Dr. Amegashi na Kumasi ano one old police station no ene ben hu ewo makru yenye abano na yenko Apostle Dr. Amegashi o na yenkutu yade ase 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi ne ma ena mabobo na media mano wodofo Sompa chede na duru hobiem o Sompa chede no aduru hobiem na Sompa chede no emfie mienu ni ena yetumi amankurafo entoma ede akata o madagya so na empodan nyanka so yama wontade ama o maduane bronya bre ne o madi agu o mafuru so no masere odofo bre na duru ho enonti Sompa chede no odofo mo maye bida na huhun faso ye ka twom se okunu ni otrene nsane antomu a yechi enonti sabri entoma yemfa bi mrei Sabre eyemu boto a yemfa bi mrei o de ba bompa ye guso senti a opese Yakopon edom eboa wo no odofo eye Sompa chede no Sompa chede no na tin tomatoes no so ebehia bi emedika ka kiro se ade bi ebese na nsa bia emfa ma efrisi eboboa no akosi bronya bre enu satam no na asai emwa kura enonti Sompa nkranza Sompa sunwane Sompa Kumase ekurafo ni nyanke wo nyina ka ho eno ti se wo nkranza Ghana Commercial Bank abrosa no eho na obekọ no akotwuru udin sa na sunwane so night market Sompa sunwane eho ene wo swame so ena Sompa Kumase ewo ni room hotel no ene bo ho pe wodofo yentwiro yedin na se din twiro no afitiase 1st October sabre ya oba obetumi aba betwiro din kama said ye be ya oba also yentumi kancho se udin eningomam enonti akwa yesikasem enso na peso odeboa na ye momo number no eye 0598 559802 0598 559802 edi abeba Tarawan Media anase Blessed Foster orofo famitum na yema ekunafo enyanka eni onibie eduani ni bronya brei ni omoso ensre emfa engu omafruso hey asisi semo ekoso amade kura manfodi na jetome ho ye amade odi o na jetome ho koko emia me 25 bas no afedi one metwe ho manso Parise bonso say na busu apani so ba betua koko nika so wetu ya na mentwen na okohwe no ho yade kakraba oba ompe aferesem sa na msiyo mate o kanchira mse e kampro na mso we kura de me kura minim se sa na akoda no obeye ezumen samano no siyo wate ndi mi wo mu a me se o faru kwa ayarhwe no ye meti anse o faru anye ye wantimini emu omano ya ba kwa kusum me ma be kan busien ho ye se ye bia ya wie menti mpupu ye bia sede me boawo ama wo ka swati o so nti ye dia me miska akomu no kra wo ka ho hwe me ka se me dia chewo wa so de open fire okay sana tie dia mate ndi dia me ye ma adwene ne se akwa akoda ne ka ne mu gise ndi si obi so no ko ebusuan mu kwaje miska no mam timidi si makonta ba akoso wo takwa oba na me se akonta meni abrantie na yibi ofem wono anpo nyese fem wono ade ne penefai ebe fim se ne mensankan ska no no akonta udi uwe kediana ena dada de wontu ya bese bua na mso pa no se ne meko ko papa no na kokoi fakotu mani mam no koye okoko duru ha me do Osei na Osei no me tokoku no bi na Osei ba ko su tokoku no bi me do Osei bunsu no onso so de Yaw Osei enti okoye no na opanse adabi Yaw Osei de ene nka no Osei bunsu no ene ye de nka no se han wona suma me makonta no suma me se be pim se ne
wante ho wo fan so say e ka no odi ani mu nko betu anso aka baabi mo meka ho hwe nkire no so yo mate enti saa na tie dia me ba no ba me so me de betu nanim eye kwabena no ba o de betu nanim ani say me ti hei me nte ho hwe saa na tie dia me yekuyani baabi a me wo no ukosama obi kura no atakwa ne ayi ubefuru kaidi akoni wisan bana me sana nanti wura mu akọ baabi a efu wo no ne hawo e ka so mpro nti mbeduru kuma se a me kuro me ne brema ha yi a me frɛ won so aba ne kwa bi a so no won so nanti e no ye ya obehu na me so me de beto manimu nti misika no a wontu ya ye no ene asem kra de kra won kan kire me na no me de ba yi ya brand me de beto na nimu no ofre no wonu abie na nimu to aka kire me se aka kire ne se ofa no be ka se 35 bucks na me so ba be ka se 25 na enya me na mate so afa ma de ebre me nya me ntwa nkontompo nkasa yi sese kwabena no agya se yi wagye atum so odoka na mode bobe no obo no atua woka ana wogi koko me de me sibi koko na meje 25 bucks na meje onyi sika no me nyi sika no 25 bucks no wo sha so me kwa akotoni o meye ne dani o meye mia na menim ekwa mefa so wagye atum so odoka 25 bucks mpacho makonta no ode no baaye no ya wo ka kire mse akonta e kana che ndi nkasa na tie dia nka yense se first pam va se 2011 2011 mu emu ache sambre na kokon no kodi no ho ai ene sa wo pese obu kwase ha na wobu mewie ode wani to tena omo no tena ye feso ana se abrante no ana usuro no ana se wanka se sika no obi na wo pese obeda ne ka nana de tie no se obi yo papa no hawo me ko no ma me ko school kitikiti no ana me kan brani mu kakra ai ama kira no ne ma me na ne sensu ma wo no me ko suefie ho a papa no ye asantini sabi wo ho a wo ya ahoho hene me kokosua no a akodai wode ne saba akon wo fufuo no aka me hoho no a aye no ye twa maduane ese no abetra wo sai wo bia wo ni me medidi bibia wo hwie nsu asimi ho emu ana wonyini ya okowo akodai ma wo akoda wanyini we sei enti se bibi ba fie ho a na se me ka ho asem a ya na madwene de wom de ye me first no nti minim se abafie nti wo fa ka se odamase bebre ne mu abonten so kakura na wode no de nti median de eti se de ne wom betu ya ma me na minim se akoda anso adwene wo so se ne de ne se woni ska bia mpo de ma me na wono amum de makonta no a wode no ba na kan kire me se nka yansese nko dadem makonta se dia wo jiri koko my koko box na me here okay asam no ba sa no na wo se ye frɛ abrante no na abrante no asem ekwatabisa Isaac producer ne no atwetwe nkomo oje pene se nwumere one ye bekasa etasi yese ye no ebekasa no wo ka kire yese baabi a wo koro network ampani ampa ni nwane ampa afi ye friend wa network no ha dwene enoti ye ko producer ho one na twetwe nkomo otetefon so no edi asem na kwabena so kan ye producer me akwa aba Yaw Osei bibi aboko twistadom bibi aboko yedwumadie no ye nchia ya so enti asem saa na ye nhye sufa oni abrante kwabena no edin komo no say no kan ayo ofo me dasi ami pasa akonya we so na mentia ohima belu woye choba wone ne nkola ni nyina sabe mo biem ku ha mutie Asem Mpe Nipa oni ani nyame ni yani kase pa de tiele se minya akonya ne papa no
na ablante no ekasai na ablante say no kure onim eja sei bonsu na ono to koko eja sei bonsu no omaniska no to koko ni bi ede ama no enti eble no so yesa obefa ni koko no de ma ska de ma eja sei bonsu to koko no oba na koko no egu ho to onde onu say koko no ska no de ma eja sei bonsu no ehun koko no na papa no ato ede egu ho no wasesa ye na ode koye enti onde onu say ska na ode ma papa no eno ho koko na papa no ede ama no na wonte ase papa edi beto ne wofa enim say ode ne ka koko 35 bucks na afi ede na de just say bonsu be ka che me say koko ni 25 bucks na ono kra no owo koko no ho enkrata egu odo asam ne 2011 nanso ho nkata edigu ho na me say okay se wo ho nkata egu odi a ene ne behia se obema ye hunu enkrata no na ya hwe kwampa be fa so ede asumdue be ba oje pene nti o ka so be frɛ me wan frɛ me tedi na nsa na me frɛ no wose o ne papa eyale nti wo free ba bia o sisi an akɔ ne papa no enchen nti nkata no ntimi enhwehwe nkata no nyina ewie nti me ye se eye enra no nka yebedi asemi ho nkomo se ne yedi ho nkomo ewa afidikasi isu no nti woje pene se woni yen ebekaza na nkanchemu bi obia no nanka ode amayen echi no ka je me se ho network no ya na ha adwene nti se nke se ye frena se yenya no enya ne bo apaye se woni yen kasa ne mu eye ahoma na bia na enkoye saa na papa no ni bidi nkomo na oka kire me na chese no onyi ntum se ode papa kokoka ai utie nkomo a woni medi ene dia na se onyi ntum se ode papa eka kokoko wani wase ne sika ode ma papa no eno koko na papa ye toya ode ma ode eble no okay ya semo omra samu Oforisuo bema migidi eche ensem no uti wan wi abeka sasemu no nya chem na nso du shushu na niwa migidi eche drum bebi won ma yente ya yere no ma chem kakra uti papa na semu a o kan ade nyina no edu baabi no na ne yere ehu de ekoso ti papa edu on je na papa no kwesre ewo kwan bi so drum bebi a mema yente ma Asem so kakra because mami hui emu akwa dide mai ensem fa bi enkoka ho eya futu sam eje papa ede enoma bi ye moburu hu Asem se bi ayabusua enom so hu sampa ayabusua katacha oba maka wo so nu obi nya Asem adika fa ne fa wiase ti Asem no unu obi nya Asem adika fa ne fa wiase so de ne fa wiase na obre ne ho ase a na de na ba Kristo abrante o yiri hu kaaye no wo papa wo fa ne se be me kofie ho a mabusuafo mo de maye sei eno so ye ya adasa tina be men o se koto so bi da mene mu adasa di patuntum e da mene sa asa na ni pa bi ntiase e no ma bi sei ene ye ka ho Asem no wan kan ni nyina saa ni pai se wa koto no ba bi so da mene mu a ana sabe ya yire no ba bi a papa utwam ko a wonye bone hu aduma bi ani aka mfa bone ntwa bone ka bone bi wo bi didi wa masa hu ne se ye mia no mi na obetwam hwo papa ko adan ko pani ye so de montete so se we be ka se ne we ka se kura na okay dia ka bia no be je ne sa fabra na papa na koko a so oji obenya koko an wada so to koko no owafu nti ga wo twa se koko no e no onfo adan mpesika meboa eti papa dia kwasu bia no me hu sakwa no wasensen because baby awe kan ye kan kromo na owi sa me yim se kwa wada e wo kwan bi so because abona bono re yes a so betua nko be yem bibi ankwaye eti de na me kan Asem bi se me so no obi nya Asem mo amutemu ntie ni yo adasa okoto so damre mo se patro obi meimi o wan wo he wo se ngo di utibazi oh kambra ni sei why me pa ho ma bi na me dia so no atwetwe no anko akopɛ blow odi ne tiba na nka de anyama so eni kwa se nke basa ne so obi betima ye wade na basa papa Asem ye kan sa koko Asem ye kan nye bags keto wo 20 something bags
meboa ene kura so ka say odi koko ni na ema wa koko no de me ofo so me bibi say o ka koko 20 something bags ana say yama no onye na nipa ba kwase bia de ka na huru nani so wo be ya na papa yi ne yira be tra say bia wo imu papa be koso because obi on betra wo ka asem de na just wo mini o ije du ba bi na say wo ya de na say wo mfia wo bo se kika no akeka no masia ni eno na wan hwe ya obi ntia sese wo betra fidie so na sebe wo cheche ni da bi o na ono so tie na ono so di bibi di papa yi to ono so wo makasa na mekasa asem wo se obi biara woni obi di asem bia wo se wudi ni fo no emien transe twetwe asem na nche gitum ntam ne enko nipa bia kwahye fom a ebiefu ahyehye nipa bia wuwu bia wono ankasa nko wasa ba wiase bia ma san kwase ade ne nko onya biem agwa mo se friend say kwamra wuro we o ro ni dia no na hotedi no kwamra wuro me se obi tia ebia no wonte ya muntage se papa watwe na che sabe papa ko de sabe abusuasem kom na ma me so kafra wa ya de go huhui amoya so fuba ho eno ma na iko no ba mi hu ma me ba ma mi hu se o kunu ba bia de hadi koi na papa so so obai shankom kama papa kanya ne sanka du sameyo edrum bia ye ne bibi for special Ghana ha ye ma ye yire ne mo kansem a ye guess ne mo kansem akwaku jai na de oyo ba amajai utie papa mi asem ankanya ne se ne wo bere okay etememe de ye ka yire bibi no antia ye ka yira ba papa ya ba beta ne yira betan papa obaje unso obi an ne kasa bia o kasa bia wo sere bia no hweniye papa so kasa wantu an wo sere wa uti fo on ba kasa nye serious obi a one ne kasa bia obo na ma na bia ye ne ya bia wo sere bia no be very careful enti kwa na ro so do so be ro papa de wo se ne wuro no unti mfa ne so ne yire o ma fa papa isi kama no me de ka mesre papa ye cheke hwe because already we know ma babu sha dada ye cheke ne koko no nyama wa on pesi kapoti ne bi papa ne ntwa so be ne sa ma ye de a no betie ya sam de a onya ne sa na so de bra se wo kan koko a hye ne ma be 20 something bags papa eden because what chance wo gimi kwamra wuro no sije ona enjuo de ne ma ko ye no mwa san so ho nyina to ebi kura na de a wo de di papa yi eduru me be so ho bi tututu ye ntiase ebi kura papa esi na nko ba beda ka na obete sa asem no ebe na papa panimu abegya ka se o ma o ba ne wo yire nsuo de kodu abuntu omo papa yi oba no abeda ka okay etimi da meka nyane se ofosu omonfa papa ntiase wo kwa bi se ne be kasa kwa mero no omra ne papa ntia fitiem boko sika botni bi no benya ye va ne papa nkasa na so dwemra entisa papa wo kasa wo sresre no wo nyama ne nkada okay ejabonsu ono osesre nipa otasesre bia no itrimo ne be wan hwe hu yenko computer so adwedie emra sisia '21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards agodo wo mu ji local awards agodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu wacho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina bebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi mu sa no. Oh, Express Group Adarumenti. Akwen
to IF4. Opesa otu kwan kosiadia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pesa motu kwan koye jumanso. Obet me do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Muhammad Shofo Iso 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuwedru neza shansan. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabefu mfiri na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Inze wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee had clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Berman's you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba wa fafro saa adwadie nkrato yi FD ahwem agye atum se eye Onyankopoma asomdue nka mo nyina sene Awurade asem ka ewo Malakai nwoma 89 ne yimu nkosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na Awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo yaw oda asomdue tontomsom ano eton safre kumasemai asantemai yenhia ewo out of bondage walk ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri abrepo junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi awuwomno for waniche Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay. Dereji zango. Bia dongo senyeno no. Ya Awurade nshiro nipa bi a wotie na onye obi akese emfama ya numeri. Senior contractor Kofidu oni Mr. Yabua ATB ena omunu ya Jabre. Na mebra ko kunsu wa amanone oni kojoba fo ATB. Na menchia ela ne maami efia ena Granny. Na Granny, yes. Awurade nshiro mo. Ya mitimedua brabo ho amenti asese e baada be se bebia ya papa yatifi adure ubekum na abranti ya wo yesa wonuru papa yi o emfie ni nduru na wadwene wutirim se papa panyina so sekan mu wa anye ni hafo wa mesire sika wo ho wa meda dem se sebe o yare fa ne kwa yare sabia ono ado mfudie na ba jeko kari to awaduma so meso menya misika na mebrenya ya na menkom baabi a wese yakam na ye ni American ejetum ho wadi na amade wakan wosiesi so busa ho wan question say me papa na natifi aduru sei na sebeta frache abede a wabre ni mfifirem anko obi de kwa anka baye mede so kan no a no wusa ni awde ye obi papa no entwaye enipa si abrabo kwa so pekwan nya won ho a utu omofu ba bia mfa ye omo pa ne se kwan bi o fa so obeye bia no obeye so obi mo mbesu akoya omu se de yare bebro bi so obi bewu a omfa ho onde wo ko akonanim ene gogo ya papa yi kan ho asemi na no mte yesi yatum ba yi ba ko ye 8 million se burum po 12 se 8 million one bag ndifa ko tamsi koko se ye wo ho o fa wedi obi mfifire na beda bo abere hunu wanim ye ka kire wan wuro babi obi a so de onya wuro wan na o mane nka wa
no me pe bibi pan kanjire papa mpe bibi mfama papa ebonyo no ne yankunko ye nim ne wiase onipa nwuya wonim ne obenya da bia meka sesetra konkunu nya awurade mpo anumu asem ene ye nipa nimdifuo bi na twere ya ene se nipa kure ko nhira so a ye nhira no na nsem a wotra kunkurum no enya nkura asem ose onipa wo pe ne ho anya no amfa kwampa so otese aboa kokore di obutu kosi anya ne dia so obuni namu mienu no ojafa awieye no oye kwasea ampa so ye ni fredi obi a wosisi wo bibia wo emfie wo so wodi woni no wawu oja na japade ho no wokọ India kokobɔ kase ka kyerɛ wiase nyinaa sɛ emfa kwambɔne so mpeska but ye mnante be rate ase anka wo maame no bapam de wo baaye no mo begya subamba wo enu nti na ye papa yi de aye ne fe enu nti obeso no utu anamo etesa ba wo suko no ma ba wiase ncha wo nya obi papa da no umom de wo pekwan bi afaso abu nipa na afaso na wo wakɔ anim na ba de na asiwie India radio Asem si wagya no ma ye bɔne oni hɔ muna moso aho mumuyo obeyese no de ato ne njima ho ave ne ma e bank wo so omoso ebedi de se de o maame mama agya bibi pato ene obi peso no ye business awo se no na beda ne no me ato manim na de wawu kɔ ba bi wa wo tie bia on tinigi mi so no hu se papa ye panyini na ne ye sefata o meye na asumdie ntra na bobo ano ni ye di nkomo bi wo bagdo papa ne se nye no asema ne ye kan so nya asempa Boasese me bobo na ma nye no na nye no no ye gomo bei sabeta frache nka sabi wadi obi bone nka kokutire boase so so adaye nka oyiri dia ye kan siye na nka ade hyehye ne ma bi a waye na nka wasisi wo akwan we dia da stila kura wakomam na ade nyame ye me frɛ ne sɛ wa wo ye bone no wongu o obene nam nkyɛn sa ne ye ben wo ne mu wani gye no wo hwere ne saa no wakoya wo mu no ohunu ne wi asete ye besre no Panyini ketra mashira panyini ketra madome onye nyansafo na anwumde ni Asompa Asem Mpe Nipa ne wo fa mekan ontie na kina bi onfafo emfra mmara so oba be pade na asumdie na ade nhira bere ye nyina ya onye sa wo nhunu ne yie no bi mfifire de ye mfani awurade asem biem gina wo kase memmo opani mfifire nwi wo no nkura nsa na wotua ne ka we de onye opani ono abre ni mfifire je kwa kwasima ni nyina enya kukoduro de ka kye ne se bibia se ani ho jesenka wo benya enhim na wa amre wansam fifire wankɔ afuo mu da sebe ye kɔbɔ mpo ye kɔ no emoa no wa amabi ye hata wa numu bi ye sese gu botom na wonka ho wo de onima so do trata betwa mo na je kɔ mame no se mafade a sebe tafrache enhyira nim endu ontie ne yie no mfa nkɔ asopa mu se o bibi bebire na wo nanima brabom enti wonwene no ho mo mamba akopɛ emese na brabo emese ne daache ne mahunu obi a okura sika nanso yade de ne dada mama ne sika nyina ahye enti nasi wanya bia mo onye se bia oyeye na wanya sika che papa yi enti opo onye ne manso opo mfa nkokɔ to meba na kakra akɔse ama obi a omre yadi no ka de tua ne ka ne mo mfiri wa nka okura asumdue onye nyansafo anumre na awurade nhira ntra na boboa no na obekɔ so aye saade a ye be kyerɛ papa tuntum god ne ho akyerɛ fufu akyɛ dise fufu no amfie de kyerɛ tuntum a ene yeduru a o te so na wo fura bonsen a o ba beto wo fa ha na afeni ye ho ne aka biro ya tie na yankɔ na ye ne togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin Dahome yankɔ na ye ne nkɔtwetwe nkɔmɔ emrazia orofo togbe ahaban keke na ya ye kana asɛm no papa yi oba Ghana ha emfie aduasa ene akyire ni na sɛdeɛ wasi ɛboa Ghana manfoɔ ɛwɔ habanteɛ ɛne emu ɔhaw amanneɛ togbe so obɛboa wura sunsum nim na obi a wɔhaw ɛwɔ sunsum bia na ofie bɛyie ɔne no ɛbɛkɔ akɔdidi nkɔmmɔ togbe haban kɛkɛ ɛwɔ dwo so ɛkwa no so na kura yɛfrɛ no Bomfa usu besi Bomfa Hospital Junction ɛhɔ ɛna togbe haban kɛkɛ wɔ ɛdeɛ bɛ na da no so kɔdada wote ho na wotete na wo ha ya untimi fa koda to gba haban keke eya haban tie nko awu azigblibo sonkalu kagoka from Benin yeko ne nkotwetwe enkomo emra sesese o ma samo bibia boko ofoso be manyanko padum o de hye to gba haban keke asoye boko edu kwa de se dia esese nka papa nko no ha be cha na enso edu kwa de kasa nipa no kasa adwoada
nipa no free doso brother ba be si ukwada no ya na no den nipa no doso wona so ye na dofo bi nso ase a mo hye ni munyam se o mutie sa akasa yi no mo kɔ na good result so ba de bia makasa o do asem kotogo ho anya botre obu wo a ade na ko ache o pese oduru ho a nkene na da bi baby edo kra kwhye na osunsuma kwhye ya na no den togo discover no ma foforo de bi obetra haka o se de o ye wo no se wo ba na obefa na danfo o se ye no ne dia papa na se be mpedwa o pama akante o nwemu a de se wo wafu mu wanya na ntwa abo na nkuna na wo tra ko papa ne hye masan no an san de se wo san a se be mpedwa emom de wo mu ne se togo se be fa na danfo keke enu nti se wo be fa togo danfo keke na baye ne hawa wo se ono no ene obekasa wo spirit na wo ye nipa no ono obekasa se gya na we de emedia wo de ne ho abedom me iti emedia se wanti ase a wonimu kwan ya wo sa nipa de obefa so togo se won trauma obia sebe a wo befa na danfo baye nku da ofoso ne de ne yehu na no togo betra ha cheche nse me kwan ya fa so agudie ayetu agudie no cheche mu bebe ya wo garam say side ene wo de agudi a ehye koku ase anase de ehye fie ni nyina na ye kwan ya anase de wasie ana de wasie ye okwa ofa so atugutu obia ne de we osi ya ne no mafa papa wo betran mse o kasa ko timisu enu nti na me kase ene wo se wo nko an se bibibi ni wiase de bia nipa bi betra ha ana nipa bi nam wiase oni mi se wono de wo wura ne de ma watum ne de wawie dabi katachoba Matias was se opia bonten na wo to ni pum na wo ba adwuma okra sebe ne no ma wo dem mi ko na mi kwi mama bi ma me ko ampa nso edu time wo kra se me ba papa yi sebe wo ko no wagya ne no ma sa na nipa wo to a ese so hu se spirit bi wo wiase a edi ni panya obi wo ho a ye wo ne to wo nga na sunsum wi ano ebedi ni nya saa ovoso sa abaifo no ene sa spirit wo ma ba to the stand say se wo kwa sorry dem a ana wo kwa so obetimi ni wakọ odu kwa so obeyi ato woni ani woni bambo ba obeyi ade na to abla wu no akọ no nyina kosom odu anu asa afa abla wu ba ye nya de pa omoso ye masinya sasebe ye soma omo na akabira kirefo na kakraka na nkasa ho ba ye de omo ye masinya omoso na ese ya de ti de bia me kase wo dem na kura kakraka na kura keto wo dem a kura keto na se ya de chen kura kakraka sana wiase na ba bonete enu nti wiase ne wo no entra wo kwa ade na nkasa nka ye wo dia nanso ya dane de akomo obi ni nyina nya kwa wose brabebo ho ba ye bedi bronya ofosu ye nti amatogwani abre ye bedi bronya enche papa sebe mpredua so obekọ baabi na baabi obekọ no ye bedi bronya nti samre bomodin na kutogwa aba keka so ye ukọ na so ye di kan ko because ye kan obi beka se me de manya misika wie me de mo me bibia me me kas enti sa mo kura na abronsanfo kura ni samo ofosu ho ni bibi se wobi to kwa buruchire ne ye bo ne bakra na wo mo chance wo mo dan because one day e beka so ye boga eso bia na wa wote ga na akra no sebe we boto me ye chen no enu ti no bia wote ga na bia na sebe wo ye na dwuma wo ne sika no wo momu na ye se edomo ni sando so takache momu na edomo ni samu enti entran ka se me de mo sika manya me de enti me de me nko ba bia da bi bo sika ho ba bo no ma ho ban ano mami bi betra ye di nkomo se hwe ye wie kwata bonte so hwe me kwan ya me se bra ma bra o me ma ho me wu me ma no ma wu so be kai a me wu me ma no ma wu no si obi ka che se hwe tu anamon no ko gina ne manyina ne ma no ma wu ko ni nyina no a che wasa gina nkura mako be senso wo mu nyina di ye wo mu nyina gu abuchire ni pani kwa so otena ho sa wo ma pa de a me se drum be bia tukwan Yankopon nim sa no ma no into bob bronsan beto asase so fo mu nwie Yankopon hu se no ma e wa asase so nkura bata no doso woto na se bibia nto ofosu enye wadwen se wo de bibia nto nti wo de mfa ho me si to na mo kotogo aba anamoto hu hia o no moto hu hia ye bedi buronye me se ya manta mobi ya sa obi te sa ponche odore sa de ye be kunu buronye wonim kwaku sa ne be sa no de a ye gisa togo aba keke
bomodin obi babu sase me de bebia me kwai de ebia nam de me ko hyase a na ye be ka chem se da chi bia no fa ba we bre wan fa na ma da bi togo Abagye ko ntwa moja onye sikaduro trap pocket onye bi ho one day was say nipa bambo enu nti was say on kan kyerɛw enkyerɛw ma nipa ye nkɔ fantinu tankoto adaka fa gosiew na nipa ne sa wo wayi ase ye bɔnuma no was say atwisoroku nipa nye nti tuanamɔ kɔ Togo Abagye na wo bi busa se Togo Abagye ɛnfa no wo me se oni akyire na nipa so betima tena wa se seven president hanye kakra ya obekɔ no obetra ma bibia to na wi ansa na akɔpa kyira kwan nti Togo se entotuo anase man tokwa nsi ansa na akototuo di ka totuo to ansa na eden tokwa si do bowura dem no afa wutuo Togo Abagye wo bomfa ne ahodo bebre wanhwe ya wobekɔ asante achimbofa wayira we dia fidiase kwan so bomfa would free a child krom na akɔ asotwe wo fra asotwe na akɔ bomfa wodu o say ai hospital junction number ne de tudwa bomodin fa we dia kameme ne wokura na ka Togo Abagye me se ne number ma bi nso wallet na da hia danti efie nye ukasa sa na nyame bo akwantuo na wutu na wonko ade enkoye ma wo no me se obi na aso bibi mtina onwumto ni bi se wotwe bibi na sama na se bibi edai kutam wi asabra boro no intentra bema ni nyamfo ampa oye adwuma na so hu ne odo sikaye bema ni nyamfo adwuma pa e friend se adwuma huntimi nye bi da odo se se ubotoma na siase enye sa ya bono nsem tokro oba wo wade ya ware ya waware nom ni be ya wawa ne na efe mpanifo baabi azikafo baabi na nso domani sado so takacheri ntinu awade ne mboso me kura ma agu ukuru ho na ne buafu ringe ne yade hyew no obi abagye ko hu ne wahu ko bo ho ban o Togo Abagye ko Oforisuo number no yefa number no ntudwa na obi tika mu na obi kofia wafa number no ne number no de mo hwe TV no ene good screen so no ne mo a seven prejuasa muni TV na mo radio no so no ye the number ni betudwa wa radio the number ni betudwa bo mo de fa number no me se obi bi wa abroche na obi bi wo no yade e ha no wako enkoda enoma da ye so awo so no enkoye yade e ha no me se bo mo de fa number no ne fre Togo Abagye ye fa number 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 62 we any Togo Abagye ne mano na kwaku Togo se ya twawnsabon ko se twawnsabon kum no yenti am oyesa no wonso obi wa Togo se ondo aka ne kran wo se enkotoro wo se ye voice to so fa wudin o papa din o maame din kura Oforisuo ne fa ye voice Togo me pacha ye mia o emmom ya na ose nipa bi atwa dadaada na enoma ne doso to obu ne beduru so obema message Oforisuo ye woni pa bi ho no ma ba bi e woda no eni ba bi e opese ofiri ba no ya na opesa nka ohia Togo wo se number ne dia to yo de frɛ no e ba se ba bi e opese wo ba ho no wa nhihye wo wa obetuni ka anaso opese oni ni ko Benin ana opese oni ko Benin so ana ne kwa ono abeso nsa no no akɔ Oforisuo Togo Abagye ka o kan history chewa ne papa no ya baifo hene kɛsia pa enye Togo nko the whole makasa Africa the whole Africa ka baifo pa ne hono no ne ba yie na na spirit no on fan say ade na me de oni madi nkomo na me so me na me ka kyerɛ Oforisuo enu nti mentra wanya chinyigisam ya na obi hon ma seven prejuasa okoba bi ni ma na kwankyere kwesi a wono aba kototo papa so wonhu hwe na fe no seven prejuasa na me koe wo se wono de akwankyere wo de ma nesa wo kono na se de obeka cho wontimia sa bo modern fa kabra
because baye we nipa ho time ye ni baye for ho time enu ti da bia ye ni ho time no omo do mo ye ho time ti da bia ombe di asunku ni da bia enti bomoden na nya ho mere enkura na wawo omo no enfa mu ni agro akonto na wutu no enfa ni agro usika na wo no enfa ni agro na sika obi sika wataban obi enu wo sika da wa atabatwatwa no obi obeka sika wataban bia sika eni ataba the way e kwa obefa so obe use no ene the way spirit betwa twu sika no ene e ka sika wataban sika bia enu wo so okuta ataban enti ene ye kanfo ma wo se Togo Abagye ko ya na adwuma futa no patro na adwuma ni nyina e na me no ka sei se ukọ na so ya oho na obo me se ukọ enfere wo suma sem obi antibi bomodi Togo Abagye ka ho e wo bomfa uduru ho no ma na dwebire nya no obeye adwuma ukọ a enka wo suma sem nti obi na nipa akọ ka kire no ukọ no kura no se be ne ya onko afọ ade so ne ko Togo Abagye ko ya me ya aduma dwoada papa na nkasa wa ha ye ba betra se itenne enkosi adwada ne de bomoden tuwa na mon ko Togo Abagye kaswe na wokwa nkunimde ebe ye oda inshallah. Okay, enuti na no dwada Togo Abagye kesi free dwada no kosi memne da obi a wo yade biada bra no obehwe wo free yade bia no bonus obehwe kama pa Togo Abagye kene manu ye 0244 484747 Saba we and out afra ubinyano papa pantina misisu biem no 0244 484747 Azigblibo Sonkalu Kagoka Togo Abagye ena yekotie no komo no abrewatia Ofoso bema medasina me twanitiana maka chem papa isa me fere ne pa me fere no waye mfonso because awo ye business and asa wo di dwa na sa wo de abusuabo ayonkofa enam ne ne ye free ye say of so be ma wo dwa ne begu wo mu ankasa wo mu saje wo nsam a wo ye yodum kwan bi so ma wadwuma ne say ye no masa be kasa wo amobela unim sika so hwe no asa ba be dwadwa asif say wo de wo ye kohwini bi a wo so bi emawi aseda enti mfonso kese no ye but wo ye mesepre ko penti no minti min kan pinti no mesre no ada next time bia no se o sa didwa bia no ahwe ne ye onokura ye adwuma ye check ne pepepe e ba sai ka bia ma na ofoso be ma said the tresam ne kind first Peter ho no ka asem bi wo ho 37 wo se munni mo yire no munni mema futu sem na na onyankopon de ma no Udi obi ni no kire se wutie na asem kwan bi so enye kenka bi be ma e wo fie asa wo yire ma wo futu obi a wonte se me na me de me ho obi wa na me na me de me sika ba to ko pesika na se wo kwa wo ba no wo yire ase na obegirisi usisi mu woni ama ye fie a obi wa oba ne na esi oba na mu aduane die enti yesre agya no ma na se ye nkuru no mu se adaroma se woni wo ba te se wo yire ana se sempena kolapo na mu mienu mo hwe ni mo kwan se onyankopon be ye mo adom ama matimi aka mo ho abom sa awadefo na matimi ato ablabo no so obra kwanto ni mu a oba ka bi nso so aya na watie bi na oba wo no ya no na akwa sa abrewa ana se panyin eya na aye bosom efisi ene bosom ene wo ho yakwaso ekuma ye bosom eya na yese ma adwemu o ha ya adwemu nye ha because already now da nipa na wo de ade na ekoma ni sika kwa akodi ne ho won fa maaye sanyu ono akra na nipa foforo bi a yese ehunu wo we na ehunu ne pen ni mpredu so ena abo asere wa yese wo de ne bagura no wayi na ni dia to nchen e de bentia efise ne wo de na hu wo na ni ehu bi paint no on pese sanfo so ni be sibiem ntizie tufo nye papa de nkwa na mom wo ma won mu didwa wa wudi sika hye bibi mu no obi ye adwuma na bibisa no wada roma ono wo yere kura mpacho edru se ye accounts a ene na nya pepepe enye se ne maboka ochira maboka se enye hwe ye ntete nkwa yanim pacho ene na nya account oboka atifiri na ketu mu next time biem no obema na ni ada ho ni nya amaniyo anasa amanibo ya ye di wura enwuma mu no emmoa ema adwuma nkoso enu nti obi kura bi adwuma wo sani nua bi wo ho wo hia adwuma pa so no adanti na ya won kofa na okofa bontin so ni
ko ni nua ne beba fe baka so eyi ni kura me bradia na odi tirimude ene niema bi akwadro ohun bi aba be hye ne mu ble wa so de kwa adwuma wonko sika na be hu se wa ye ne basa wotowe enu time e bi omonya account ne sika no dodo na akone ka na abenti no yesre wo bi a wudi dwasa mesro amanibo so wunya adwuma nua bi wo ho betimi aboa na emom edru say ebu nkonta eni mu pepepe nya se na waboka na odi acha no wachina waboka se da wanta ona so nyina mu ahwe ya adwuma no begu no oguni wi a wankasa so e na obesa aba beka je say ukohwini e na onya sika kura wo de ye dempamcho efo so nya ba wie ye ka kire abrantie ne se ye kan yiribi se wanti e beka na yiraba ye se ye wo hasenum se ye pasumdwe odo ene kro ye ne ye hwehwe wo program Asem Mpe Nipa so it is a wanti de ye ka no say 35 bars so say 25 bars so papa 25 bars it is sika ne bla papa so de sika ne baage sa baage ba ko bia sika na ba ye tinya enye se koko ne kwa bia na obepe besen bi de aba ba cho no ai omra se sika ne onya nyina krampo na ya nya hyehye ye se be ya obetimi atua e bi krampa ne ya kana papa krampo nso so aba fam no ate so ne but mo onya ne ho chenchi na chen nya sa nso so de asem da bi e be fa no enwie peye mfama no ofo so be ma menchia ayi ya papa ya da wo frɛ ye free ye frɛ ne sa dance importem hui o ka sa brand ne mfa kana mine o fa kana na number no kura manfo hwe number ya won frɛ se wo tie na nkofo frɛ da ne pa no nti no afra ye ma no nti ye srɛ so wo tie nka ene na nata beso nso a okọ ma yeso tano wada roma so frɛ ne nkofo opem numbers ne yemfa ma wo mu na omuntimi nto ana ma omeje mu awai ofo so be ma mfa ma no nsi ase no ya call Dank Natural Health Care Complex Opachi number 2 Dank ba ye no dodo no ana ebonidin ahotofie esan se mfidie eni nu papa wodi edi dwumenti no yade no ode call Dank wa na watu ase na ode ama enem san yade ye fa call Dank wo na wontu ase emfa mayen enwodwo yade stroke arthritis ene stomach cause hepatitis no de Dank efa no Pachi number 2 on the City Life Hybrid School no edidi ebon ho watchna dabo ye adwuma odofo yenko Danke way ni kutu ye yade ase 0244017556 0244017556 ana 0266593330 yenko Danke aso ye na yenkutu ye yade ase brukutu ya bema nso enso ni brukutu odofo yenko na yenko pe brukutu ni bi aponto ni abadinto no nyina da ayiyo no nyina na brukutu no ebetumi aboaye ifrise de densa ye no odi nsuo ya enye yi da bia da brukutu betumi ayo eno tie nkope bi na yemfa enkodi adwuma o pebi so aton atonfa so de na waje ema we 0244620294 0244620294 brukutu e bemansu enso eye brukutu oba pefo no bi sa ena oni fie du ngotwe afo asem koso Food and Drug Authority agiatum edin stamp nesi so enu ntino yetimi tonu omamu ha orofo Lawson Herbal Mixture ewudwa so sa na Lawson Local Mixture nso ewudwa so Dureman capsules Dureman bitters enso ewudwa so na Dureman bitters no dia wagye no enya asem keto medical ka cho se de den san ye no di so ya enye ye da biara da enu ntino yenkoba Dureman bitters ni bi na yentwetwa bi yemu bobi yebetumi atibia di amyenya yerede no ebebo ma se tenkom orofo Sompa so ton bi ewo pabo so a na wafre ewo ahoma we so 0242133577 0242133577 Lawson Beverages ne nyoma pa wo dia badwa so na ye danadi amam se munkoto bi na ebetumi aboa pa orofo bia de no an club yenkope bia no na bia mu bia pa no America ye ka no eye club bia eno enempanifoɔ Ghana for agiatum ba Ghana ha no enye emfiketo ani ma obi anya de datipaye bia nim ena anom so hangover bia nim eno tienkope bia no bi enom aponto ne abadinto no nyina eye club bia enya bi ne bubo bi yetwetwa bi na ye de ekoye yi ase a ebeboa ya ponto ase ene abadinto ase no nyina da ebeboa pa oba penfo enum bi saa na ni fiedu ngotwe a club bia no efo asem koso bia eno a ene club orafo yen kan kire kwabena ru se eduru baabia se woma wani tipia woma aponche ache kwamna ru no anim se pani se bunsu ni koko 25 bucks won ho
Enuti wa we checks ni nyina woni depo no se agya receipt ni mame. De beduru baabi na de be ya dance die no wagye free papa yi ho. Papa receipt na de man no eye gidie enso kura wo ye mistake ni kwa se ka de man no. E ba se kotwe man so wo court se si ya de krata be ni kura wo. Enti ho no so ye mfom so pa. Na ya susu gini pedi. Enipa no na be your papa. Only mistake is wo mo na be sa yo bone. Also omo je fe efie ho. Enso akiri akwa yese kotre janan. Wo your papa wasabe di bone. Eno tia kan kire kwamna wuro se. Na adwen kire se papa wasisi no. Na me kan kire se betumi aka tuntum, ebetumi aka fita. Eno nti on ka hyenkodu ma o masum ento no. E wo se sika we ho. Omra me entena se. Ni efa sika no ho adwene. So betu akoko, so betu sika no. Ye beje. So ye na adwene se na ni atipia ba ma ponche achen. Ye beje amana ye fe. Tipani se ka wakoma to ye muate. Na ye kan ye otententu ye bo mu no kwa ma wuro wate. Wante kro bi babo na mane se wasam ne ye kan Sompa TV ne so no. Ida so di koko ne beba. Anaso di sika beba. To the kwa wakoma tum oye muate. 0551 0551 0548 0548 yenkon homane so na yenkodi komomra sisia hello Osei ye na amoni adwuma dance man so kakra dance mi biane donkin kuma so about no ke menim so jina run about no so press say me bre no ti yenko yanim na mi bibi just so kan ano kwasem ano kwasem no okay hello hello Otemen kame mwadjo. Asem Mpe so. That's all I want to say. Kama pa yenti yo. They are there. So any media the same when you born in the same weekend. My follow mu since beginning this ever been. Ankopon ensiam pa wo juma pa mo ye de boy. Amen. Any media chiemo. The more NSM in crying, many them again saying, I quite out them in fast no. And now go. So that I do Michelle one nanny, maybe I just say, I can't matter. No coupon to them. I will show. Okay. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. Over ya pane bene ko o fasi ne jiro ni bebe contractor papa ko kina brody encha Dr. Menza ova na kwasa mse kwa bawu ni minim uru na sile gene so se dem ho obu otilivu eya de pa so de na chire no na se de na de he papa yi anya ke bia wo fa wo pa bi no ya won ko fo do promo a ifika kremi abo so amana beti ena beti sabi asile to kios o da jin to ko ba sa de kro na no di papa sabi nbedia sa obi simesi ofa obi mo bi kire se mo hin ka no benya san ne bi kan asem ko da zem bo yem se ada ho ache na e mo ka je na bi so fo su ti a ko ma ka sita ache dia se bi ya se bi ko di bi sa pai se pa ye ko ku benya no mi se se bi so fo bi su ti o mo manen se papa ro to di papa yi sheye o mane nyansa da se pinya ni amakra o okay hello baby afre udi good evening my joso so but I don't know flow the promotion to also produce the art to maintain monka na ye be frau hello ohiri no okay yan kan kire kwamna ru
sɛ eduru baabi a tonfo wo bono na ho hia no pani se bu nsusu wo gini sika Asem Mpe Nipa for so ye sika gye koku obrade nyakopo ya frafo nyina so kura no monka bi ma eno nti no ye wa adwene se papa free 2011 or so koku wo de beche wa akode achew sika no de beche wa akode achew eno nti opa ye wa adwene se wo ba betua ne ka na yetwa bibia so tie noki ya so de akono nyame ya adoma wo chena da no Mrs. Chemfi Peter Chemfi ne maame no sa na Patricia ni Madebra ne maame no wo chena da ne na wo twe da no ekoso wo bekwai poa no ho eno nchifiri eno ntino amanfo enhye no so esa aberewatia Ofoso be man call for ID cards ababedi ase no nti wadaroma mame fa wondin into dwana wa ya odiana na wonim nipa kro na watimi ayina sote no abegye we say driving licenses Osei Emmanuel na ewo so na license A na we say no okita ne dia abedi ase no na Nuruddin Idrisu nso class C license C na okita Boakye Anthony Kofi enso license C ababedi hasenum ti wote enka abeje na Ghana card nso Jenfi Bright akwasi fofie ono so ne dia ababedi hasenum 2002 ene yewu nti wo dia yira na wabasa so na santewa Crown Lorita enso yewo no 2003 ono so ne dia ababedi hasenum na Gausu Hassan ono so 1988 ono so yawo no wo dia bedi hasenum timada Roma mumra na momeje na bibia so enkoye mfama Ghana card ne driving license de wanhwe na free wonsa na akoya asem ya faseda ema desert storm foso bema free day 1 ya Asem Mpe Nipa ba ya brand ya follow ya na abesine United States of Anomanye mpatase oya adwuma wo mazi he ya ebra senya desert storm erade nkoso enhraw ne da se wudi echi no wasa biem na adehye nso etie ye kwe ye fa happy birthday enko enfama eye yankase enuaba Hana ewua uwo USA it's your birthday rade nkoso enhraw President Jerry Osuodo Papa Yesansona Presec 2006 batch ni nyina da yes we love you, we appreciate you a lot and we thank God for your life. Happy birthday to you. We see Sansona me ankasa me maame Obabena ewo esre so me maame panyi pa no anti abremfo maame we se odo nipa sante erade nhira wate oba sister afia Isaac Philomena ye nyina ne abusua ne nyina bretu abusua wasra so se ye do nyame pa na yes ready ama you are 70 years today rade nkoso anya wadom emuruso no mo nyicha hoden ene apomuden ewomo ye fa happy birthday ma miankasa mikunu prekope ma de nyina ye Frank Ameyaw ono so free techimai but our Belgium abrechimemo it's your birthday medo erade nkoso anya wadom na se de wasi apage wakosi nkonkon so no erade nkoso anso mu sebe ya befra domu akwa domu nyicha hoden ene apomuden wom ena yesre ede ama wonti happy birthday to you erade nkoso anya okesi ofoso bema yensi ase ne enchia mamaji wase wo chia papa ye na ma adwoa enso UK ne ma so fire ye nyina yese ye dom Asem Mpe Nipa mo mfa ni agronti yenso ye tamochi ewo enema nyina mofo so bema yenko a okay enoti ye renchia bema yahwefo ene atiefo wo wiase afa na nyina mse omagi Asem Mpe Nipa atum na sena okuyafo ko adwuma wopon enoti ha ene yede mu besie na ye kro no House of Faith Ministry omo na di nyame asem a